Amen. Adofo no wo ya jinkwa mezi agire mu. Ene mo so for apostle kwa adwamesan mu adi ahie mu. Okay. Ye beche oba de twedi ampo yawe na se wode nam do ba ya show mezi aso ma wi ase no. Yes. Ene NKWAGYESEM na ba ofie. Okay. Wi anwaso na nsampa na ba wo nchen. Ye ma oba de nsam na ne mfa nsampa na mara. Ensamadu katawire bo nyankrompo twedi ampo ne yi. Opam kotokro bo agese agebre. Otibreka se sha henche nyankrompo twiri dua mpan. Dumai kasiye du tankasiye du tampon wa. Du krokro du hinika taban. Ye nyankrompo twiri dua mpan yi. Me kwa nyankrompo. Asidewura na ase ansa moso ansa meda wase. One twen krotwen ba atwetwebu a woda akoyem o. Okofro bo okofu techi. Boafo akwaku bedi akoyi. Okofu chemtechia. Wocha ko chemcha ko bremu. Israel no merema mu kufu yi. Yehowa breye chem na ye nkwaje akoframrai. Na yakochem techia ye da wa bremu apiafo. Amensisi tata jijifo a wodi anamo sisi ye jiji ye ntata. Onante fo nante amre na motentia. Wojiji Israel no merema tata emfie aduanan. Twa kwansintenten fre. Sadako kwampu. Kwampresu numasu. Oje sioku twere siopum apontumfo a. Woje pokokwa hodi timutin ma Israel adishidom nante asase pese so twa ya. Ensiompa nka wona ase. Kontonkro wi awoda mansan ko muyi. Okotokro kwafa wo kwatenwere. Okwafa wo kwatete de adin mumpom ama. Onyankrompo twedi ampo beni. Ono ani nyankrompo twedi ampo Yehowa. Obade bo soro bo asase bo asu. Bo po bo mframa bo sum bo han. Bo wiase adi nyina. Onyame ba ko pe. Abodira bombrane a ne di fata no. Oti brekesa na himbotre ngodo. Ye frɛ wo tumfo kan kyerɛkyerɛ. Katachie okakraka kokroko kentinka kantamanto kukrantumi kampese ko wono ani Jehovah Jireh. Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, Jehovah El Shaddai, Jehovah Nissi, Jehovah Adonai, Jehovah Rofeka, Jehovah El Elohim, Jehovah Elohika, Jehovah Jah. Yenyan krompo twedi ampo bade. Obade nyame kasiye. Jehovah Shalom. Peace. Hallelujah. Yasumdwe. Yeda twedi ampo ya wase. Wobambo nya hwesopa wode adwema enne atonya somdwe mu adoforo Mosu for apostle Kwajma and many more years she be a twedi ampo ya wona sam a obegina so bu yakonta obebu aten dachi and na asam na ba wo nchen and the topic ni ebretie nti misram ye monitor topic ni say hwe na wamfa Fodie Anko wuom hwe na wamfa Fodie Anko wuom bra sister papa wutie mi mama wutie mi woni se wugusu di for sabre won sanu ma wonu mu di for sabre wanu oya wudi di for sabre wabufuta nta wudi di for okro no nketenkete wudi di for sabre subendi a wuti mu onu a na wose megya wo chana wo mu se megya wo chana wo mu no wugusu di for hwe ni wamfa Fodie we Anko wuom young boy baby onam ne mo wudi wi Fodie ne bekọ wuom abai wa wudi slay queen adwaman na wa broflies na wo bon wo friend say slay queen me pacha wudi nketenkete edu kwa wudi fon nketenkete and the topic na no odene eti wian waso ne tie ne yie hwe no amfa Fodie Anko wuom e Fodie wudi fo wo wudi fo na di wu a wa ubi bia sai wabrabu wabratu abu hwe no amfa Fodie Anko wuom wokotra wade enu no abraba na wo bona wade enu enna moko o chana magyan moko magya wade be 20 times off and on sa Ibisa question it would differ papa what the would differ mammy what would differ papa was off with the would differ was off with the would differ was off with the one for 49 Uncle hallelujah amen look at the book of the book of Ezekiel chapter 2 verses number 5 Bible Ezekiel chapter 2 Bible kasa verse number 5 Bible saying so what you what is saying what you apostle Kwajma when you so when you Kwajma you where you busia so we we busia wa there abranti ababa wa waso awuo odia na so awuo no ka papa cha na womfa eye dene na anye diara wo be huru se da be kansa gu bu na wadi fo no be hunu se odi fo bi bo obi abaka na be to fo na wanye dai womfa hen womfa Fodie Anko wuo emu bi
na udi for Yankopon mabe mobo papa. Edi Yankopon ma warning. To can the book of Proverbs chapter 22 verse 8. Proverbs 22 verse number 8 no. Proverbs chapter 22 verse 8. Was it dear? The odua mumuyo no. Obi udua mumuyo. Obetwa mumuyo. Udua na ifa. Oye bank manager. Ehona udua mumuyo no. Wo aboso kan. Hona udua mumuyo no. Oye fitani. Ehona udua mumuyo no. Oye sofo. Ehona udua mumuyo no. Carpenter. Ehona udua mumuyo no. Tell ni wadmu mumuyo no udua wadwuma mu na udua no he. Hey, I was a man granny. Udua was it baby wo bia no. Tie me ye wo yo hene udua mumuyo wa hene ni mu ana say wo di abrabo kronkron na di hene. Wo sa bre wo ya samre man. Me pa cha wo de na ade yo MP de na ade yo. Udua mumuyo no. Obetwa musuo. Me na me chiro ye. Me printing press. Etidie mu na wo udua mumuyo wo mu sese no. Nemu na udua mumuyo no. Wa waje mu udua mumuyo. Wo kunu wo mpra. Wa yire wo mpra. Wa fa okunu achi. Wa fa yire achi. Wa yin se tu agu. Wa de ba na kran de ayawo. Wo udua mumuyo. The Bible said you udua mumuyo no. Obetwa musuo. Obetwa de anyi. Musuo. Mesi hwe no amfa Fodie hu. Na udua mumuyo automatic. Betwa musuo. Betwa musuo. Wo de wa kakatrim. Na check abraba wo bo. Na wo be hu se wo di for na se wo di bem. Wo de tie Bible no. Ma be ka se mo the book of Numbers chapter 14 verse number 18. Number 14. 18. Verse 18. Bible nkasa. Awurade ye abufomu nya. Me na me chọ Bible no. Onye ko me nkasa nkyira wo. Wo ye abufomu nya. Wo so ye abufomu dan. Abufomu nya. Na do ye dọọso. Na de ye bi o ye dan. Dọọso. Odi amumuyo ne mna to fi. Hallelujah. Amen. Wo so de die ba de. Amumuyo ne mna to. Amumuyo ne mna to be che nipa bra wo ti asi. Bim na omudo di fo. Dem bim pa de. Omudo di fo. An se ka boni ja kodi na se ke so odi afiri. Eti wa nku wo. Ne mo hwe wo ye. E na o ye wa hu. Am roba. Ohuri wo. O se huri another wo. Owura gate back wapie obi anchew wetimi aba be diska no eno nche se bi Yankopon de ho achew odom mu wi afiriw yes wanku obonna kase wo wu obonna ya wudi nim eti wangu wo mu no hallelujah amen anka se ka asesa wadwene enso still enam se okoba na ya nchew de wo so afa ho adi ana me to fu se say odi mboni nyina be chew odi be firiw na bim me pa cho bim de eno omudu di fo tia o tia si de odi ade bia wo ye bia betima ya fa ho adi but who watching no is that question say obu bim ana wo boni bia odi ebua wo fo wo boni bia odi wa kaka trim na steady ambraba na wo bo no ene wo si magyae ade be kina wo hyem ene wo si magyae ade be kya bo so mi nsia na wa sa be wuram One say we see upebufuo pa. And so ntimi nyae. Dabi. Kakatrim odi fon ketenkete odi fo hwe no wo Fodie no make sure say before be counsel go bo no no free sa abutan tan Fodie no Awurade ye abufomu nya onye ko ponso no ye abufomu nya na do ye dọọso na do ye odi do me odi do wo boni ye di ma onku ye boni ni mu dọọso odi amumuya ne na to firi wa bunmu ye no mna to no gina so wo be gina so kun wa nyina so enku wo de firi nti wa fa ho adi bem na omudi odi fo mo si wo mu die wo mbu bi mu da obetua etel mu nyoso ka obetua ka wow betua ka yes bibi sa kwasho da wa ka katrim minister when your man is come for when you dabi she ana udi ba ko no a osa ko gina ye to abama ntu fo so wa fa Yankopon support Yankopon na to abama wo wo fa wundi o mu bi mo sa ska no wadi ni da ne mo yo na wo ye ne de wo de free wa asasi so ese ko kun da no a yes so wo na e pare o di free wa nku ni ti eno nche so abu bim dabi amen eno nche so abu bim eti bimbo de wo mu da biara da dabi hallelujah amen what can the book of Psalms 19 Psalm 19 verse 12 verse 12 no yenti obo ade asem wasi hwan no ohun ono ane mfumsuo hwan no no adan ohun ono ane mfumsuo hwan no ohun ono ane mfumsuo hwan eno ono atrase bunkunta no ohun ono ane mfumsuo se me ade amaye ye enye me nye bio said bakro why do papa trase bunkunta sani pakun na dwen sachra fata no yes ko so ohun no mfumsuo a otimi bodin se meja sa ade meja ni nyina meja ni nyina ma fa Yesu sema jinkwa meja ni nyina hallelujah amen onu hun ni mfum so nko adia but obi ohun ni mfum so obe de jai kai oye de jai obi ohun ni mfum so so timu ani so onu
Say ni paako na ye tu ne fo na say. Onwe ni na Fodie na anyede. Amfa na nko Wo di fo so anyede. Wo di fo so anyede. Wonim. Yes. Eti Psalms no 19 ka sama o se why no hu no no fom so. Why no trans bunkunta hu no no fom so. Ene e ka kire obo ade say. Ene say ni paako no on kan che creator ne say. Me boni e hinta me no. Papa me boni e hinta me Fodie mi di nketenkete no. Fa free me o. Fa free mi ansa na mawu. Na bo wa ko ho ban. Na ka chi Onyankopɔ me sɛ ɔbɔ me ho ban. E wo boni e ma bo pa yo ho. Me free boni a me bo pa na ayo. anhye me so. Na anhye me so amfa man kwa hifa owuo. Enu na me di bim. Enu na mamu adi bim. Yes. What Bible no? Bible kasa. Dia be na wudi fo mu. Emu bim. Why you make up your preacher tia enya so say na me we anade na aye ade a me we die say nyamfo so bia wo famu na wadwen na ye osa wadwen na ye osa eti na Nyankopɔ se mi ntufo ne yes na so wadwen nya sharp say be bia wo gyina no emwa ene tia ayo wo se hwe no amu ho bim nokre udifo jaya dwaman jantan jaya krono jaya wudie nyinsa na wayi to mi se wo na wafusu wo na wo bompa na wasu se oba de mahwie moje dibi mu atu agu akola na nyame boni biara akuno akumakola no wani ba no dia yo sabre Nyankopɔ bɔ banche wabobi menkani bɔde amaye mu amaye konkoni amaye akpele amaye fufu sankola medibi sister say no medibi na kasme ina guo no na me ina guo wani ba no dia yo wani ba no dia yo akra no so ba Ghana se ne Ghana tibi so pa so ba o se me ma dem ma adi Ghana boso so ya men hwenu anu TV no don't try it cra and try hwenu anu TV no ha aden hwenu amfa Fodie nko wuo mu boni na wutimu no oye ne majai wo no asan bam one day ubewu wo boni no so pe o de Fodie ne den ekowu so ade no firi mu anu afiri mu yes o firi mu dia wontimi nyimfa wo mu but once how ye on and off no dia ban hwe ho ye pe one day boni no owo ne ba che wo boni no pe Fodie na do ye den de ukowu oba de vanessa nka amen omi adwene no amen ene ne wadom bre ene ne nkwaje Onyankopɔ ma won the book of Jeremiah chapter 7 verse 8 Jeremiah 7 verse 8 yenti obo ade asem was it share wudi ho ato asem anya ma hwe so hallelujah amen ene abranted ne ho ato asem anya ma hwe so anya ma hwe he mo bokro no die wu nipa bi bokro no ye den die wu o bokro no ye den die wu oso hu so di bone yes mo bokro no die wu bokro no die wu esa wade obo chese waba wo nche no waje usika onya wo sa botu asa ku bokro no die wu bokro no asa die wu sister bra obeja da be abawa oga ni am roba no onimu nso oga ni no ni tua o boy no abawa o boy ni am roba no ni tua pa unim pefe oya we say mu di tuo ne kwakro no bo mu bokro no die wu mu bokro no die wu bible say en esa ya wade jawaju awade say o ti ase wakọ obi wo wakọ ato ahye obi so no na ne yere wasa fa no wasa ska na wie no wasa fa no ko wia ne sika sa wia ne sika sa wia na ya ase wia ne yere awia ne sika awia fie hofo ase die wai den aka ho mame ayo boy ana no problem papa mo bokro no die wu bra wo bokro no die wu asa wade no ya wasan fa wo ya wakin kantam hunu wo ya wakin kantam hunu mi do akohye do hwama ma ba obias tese duro onam aduro so duro no di wade duro ra na ofu se duro de betimi di wakosi hifa hey Nyankopɔn na kumo owo ni nyina ko wie Nyankopɔn anim edi na obi eni otimi ma waduro timi ma nkwa duro transe debi ena se o ye den abepem yes o ye den abepem na mi tufo kafo na se na mi zi ama amen me se hwe no wanfa Fodie anye Anko wo ade na ni nemu na de wo sa wo di fon ketenkete wan de bete train na de wo sen wo Fodie no sumeshi o eti senka na oni mba ya adwene a anka ba bia wa ya du na ye yes apem wa wo de pem wo de a free wani mu ha koyi yes free 2022 koyi wonni for watwe wo bisa ne ma ne dia de wa wani ma wo ye nyina ye bi mu dia brabo na wo body a yes automatic
ubekwa ko wu obi mdiem yes ba sa bre ya wuram no wapie na chesa won se sa wadwene ye wan hwe ni ya obewu wo Fodie no etina mi tufu se mame papa bra sister ene ne wadom bre hwe na wan fa Fodie enwu because we would also say etu ugusu difo kroni would also bo etu ugusu difo ukuru wan pre would also twempra ugusu difo yin say go da so yi ugusu difo eti me bisa question say da ben na betu we free se sa bre wonim de da wanim wonim de betu November wonim de betu September October wonim de da wanim eti hwenie no anko wo Fodie praise the Lord amen Bible kasa Baby anam ne moa mo bokro no dia wusa wa ne ni pe bokro no dia wusa wa de kante ho no ko hye do kante mu akosom boso ko de nyame foforo bi achi o betu akosi da ben sofo wo wi abegyina manim e wo fia wo ni bi dia to abegya nyame anim so so nyankopɔ wo bo anda da ho you are worrying yourself yes o kwa sorry e baby anam hwe bi anam mbedi fa akosi da ben ye ka mo se mo nti ase so for wo tonton ne ma ye ka obu afu e ye Fodie na wudi e ye fo na ogusu di yes Fodie na wudi nyame asam kakake ya ka wie dabi na sa nyame amudi abekeka ho ye miracle items hallelujah amen obadi evanisa nka ho eti hwe na wanni fa wu dabi and it how can the book of Jeremiah chapter 2 verses number 19 okay Jeremiah 2 verse 19 what's it then obone betwe waso o say wan hwe ni ya wan de obone be dey betwe waso obone betwe waso da be wu no wan ka OKOH sra obeka me asu yes misu amra mu amra ne yekoja wo mu yekoja wo mu no I want the problem yes tie babo obone betwe waso obone na wo mu na ubedi fo mu na betwe waso le wonse kire atu wanim na wonse nkire no a wotre nyamesu mu a wo baslide ya kodi nyamfoforo bi echi kodi nyama bi echi betwe wanim nyakopɔ se betwe wanim la show huna hure ja waje Nyankopɔ enti na sabre a wapa Nyankopɔ na mi tufu na se hu na kai wutrim na pa wapa Nyankopɔ achi no a woni namba bi bɔne no ma oni mra wo so ne hu eni umu no ma Nyankopɔ nko so ntra mu verse 21 Bible say medie mataw bo bepa Nyankopɔ so tew bo bepa anka ofiri de yem anka ofiri de yem ofiri de yem eyeden e ba ne say wadane amano ne bo be huma ye enti ta wodi do tware ena otra bonim na so wuo faw na mpachaw obi ko pesamna sapo o masamna doswa no the man say giko dware na ebe yi ubone a wo mu yo no Nyankopɔ so mu yo ne de eda so manimu ara eka bam anu aboka o eka bam anu aboka wo de waka katrim kakatrim bomba bia ogina no wo so bia ogina ne moa wana montuo ne nye unya mesum na montuo no ebon e tan yes jaya asore ko na nkatra fie yes so betra se sunu mu a udi fo so unim memfa sore nkata wanim ene bi mprechi se one save forever save so ugidi ya no wawie eti obi ti asore bone e wodi ache obi onko aso isi ja asore ko ne ye ka asore fo ko a ye ka asore ko fo a wo ka ho but ye ka gidi fo ma pa onya dai want the Bible kan or can the book of Matthew chapter 7:21 Matthew 7 verse 21 o setie mu nshira eyo bi o semi se urade urade eyo bi o semi se urade eno be ko soro hiniem eno be ko soro hiniem nemum no mum ye jo soro pedi obi o ye jo wo soro de na pedi sister apedi na onam no pedi no another ho memfa ni udi fo yes udi fo yes nyako ka want be say ko to bi no watie tiabium the book of Numbers 14:18 Numbers chapter 14 what the verse 18 the Bible awurade ye ebufu mu nya also for ti ayo yengo pose ye mo sunsu atiri wo kɔbɔ swimming pool mu what the yes wo ka we so na mo afu ati wo ye memma na akɔnye kɔbɔ swimming pool what the yes cause nya kwan ye fa so ye no dabi what the some creative mo adwen de nyama sa na say ye nyame so yes yenko ye nyame yenko ko busum bia ja wasam nyakopɔn ka kyerɛ sɛ hallelujah amen o se atuate ati sa woni som yes wanti do ka so setie ye cha for Samuel Osetie ye cha for the First Samuel chapter 15 verse 23 part of verse number 22 koso what Samuel can say o se Samuel can say awurade pɔsɛ for de awurade pɔwɔhia for de ɛne okuma for de ɛne okuma for de eti tia be tia awurade na tia be de we tia awurade mo amode nsɛm bi yi mo wan wafom ye kan se na de ne bi yi wan ɛwɔ mu sa de na so ye ni sa se ye nkoso mbosom gya wasɛm hwɛ
wo sete ye se afọrọbọ me na me chọ Bible Debi. o so sete ye che afọrọbọ what asoye no asoye eye se odwani srade si odwani ni srade atuate etisa atonkom se etisa atro dan nkom se etisa atro nkom se na asoden na obi oye nipa oye asoden etisa mumuyo what is obi oye mumuyo nipa eni ehun som eni ahoni dan som asoden nipa o se blue si yellow wafom o so tise obi asom bosom yes Numbers 14:18 was already a before me so ye before me nya se kokum na do ye doso na do ye na doso ama wo na no je so do bo nya chawo o de amumuyo ni na to free iti o de free wo mfa nchawo tia bim na omu do di for what de o tim na wo nya wadwe se wa tuatin wo mfiri mu nko ade a me nka nchawo ne se omu fa onye den omu fo obo hwe ba bu no ye bim na omu do di for omu do di for udi for omu bim da yes Simaji Yesu edi nti obebum bi oboa enwumi amoto dada mo ho ano obi emu mi fo oti adwamam wo ye mo sama contact unwie so bi mu fo so bi emu fo Jesus emu mi fo na se nipa na oto nwum no wo na ode wo de abai wonu a ye ko chi adwamam bo so no a Yesu ka chese go and see no more ono de no wasem o eti obi atwa no nwum aya ko bi san say adwembe no de tro nwum no enya wo a wo sa pre uti asha wo a da so bo asha wo owi mpetehyi na na so wo kuoku no wa yi won pa na abeto nwum no wo da wa wo hunahuna wa wanum mate ye obi emu mi fo Jesus emu mi fo medi matafoso odi mi boni achemi hwe wo oboa wadi fo ugusu di fo yes hen wan fa wo fodie na nko wa po wanim se ko wachi tum ana ade tia so fie ugusu di fo yes ubeja ho pa jai krito madam me pa jo ja ho potom yes so se chinya na tututum no Tupa wadu pempesa nyako pa ma medas. Eni e. Show any asema was say yes. Yes. So ben. Now, as this one pa wadu pempesa we say hanko akeka uko uja. O punch life. Yes. Uko uja. Hanko so sem na adesra ho. Yes. O person ya na anyway fa it one. Yes, when your medas. Yes. Hanko akeka wani ye wedding papa. Nyangopa ma warning say jam person no make change me house. Say be change you house. O change phone no change you run there. You read the yourself person yes broni. Say so the Ghana memo there come here so for aba Ghana. A different aba Ghana just a different nyangopa mfre tuntum. O de atuntum ye den. Kokofo nko a. Yee kokofo nko a. Say so ye different tuntum a. Uni power. And they say the no bleaching pills. Bleaching capsules. Yes. They say yes capsules on ma. Na I started change you nipa I no na be ma wo tuntum MP yeah tubo so bi ona no started breba o ka so onsra that is it baka so onsra oboa osra wonu mu okay osra wonu anu indoor bleacher odi ni mu ama contract enti onu ase ni wo kra nya dia beche cause ade na wo ye no unnim ni side effect later benya kidney problem oh yes. Now you have a say Yamisum, the other who two Yanko Ponswa, the Betobwa, Ujimi, Yamisumu, the Atono. Yes. About the Infantis and Cameron, and the dear Christopher Muchley. Baby, go so differ. Bra, and Sikana Machaban, a chummy, a chow. Yes. A chummy, Mikomiaku, simple. So Comiaku, we before be any. What you saw them who so for now, you know, one problem. Yes. Cut it to our yere. Our What of Incra? Yeah, because as we see how to go. Say, a Christopher who saw them, but the Christian brother, Christian sister, yeah, moving from them was a day. And why Jama, you say, Pacha, yes, you can't wear a wolf. From when him now so Fodie na wood in my when him now one sharp. Yes. Abrabana woman would differ. Yes. When him now so would differ. Once a sound watching would differ. Yes. Would the Christom Ubapo would differ. Yes. Would the Christom Uya would differ. We need a would differ. Bonia would him or beat Sakana against a friend saying was a Canada the buffon town. Of course, I must still keep the buffon. Okay. Of course, sorry. Aye. But still keep way before. Would difference winning. Okay. Obiano yasa. That's what differ. About the Infantis and Cameron. I mean, okay, the book of Proverbs chapter 5 verse 1. Proverbs 5 verse number 1. What's a Jamamon? A Jamamon day. Miba.
tie me. Tie me nyansa sɛm yi. Bere waso ase. Ɛma nti aseɛ. Na ɛbɛhwɛ wo so. Na ɛbɛma wakora wano wɔ nimdeɛ mu. Ɔbaa na n'ani ano kye ɛwoɔ. Dabi. That is it. What say? Oba na n'ani ano kye ɛwoɔ soso. She was so. Nanu adeche odwira nkwan. Nanu ya trosene mu. Nanu to. Onanu si wo a. Hayi. Oba wura poto. Ene bi dom ho bam robbers. Yes. Many be very wicked. Papa dangerous. The Bible. Who can't was what? Was the train some young you say or you know what in the chance somewhere? Who the other you will be at? No. Yes, Saga when I would quite lie anymore. But there's a winning coffee. When you papa be that one. Get away none to Nadia. Sour bay, I'm going to send Owuo. Mammy, I would tell you a Sababa one. Me too for no. Who did for bow? Yes, who did for a Samando and an amount to cry. Was one amount to you to Quasamando. Baby Alcon. And quite kind dear. And quite kind dear. And Arada. Can one TV? Don't try it. Don't try it. When Pet Nama Fasati do new TV. For remote to all. Men I'm sure quotation. Baby. Mempeso be different. The topic about the assumption some family we are seeing and say yes. Shen one for Fodie Anko. Sabe ugusu different. Everything. What did say? One do we be found now we will Fodie. Because I did one jai. Yes. And I do we. Into we will Fodie. Yes. And me too for send there. So someone can there. The Bible. Was it and quite and Nanamo Arada. About we be any ho. Nanamo chinchin called the own nim ho. Nanamo chinchin called the own nim ho. Etimima. Ghana way. Muntie me. Muntie apostle kwa. Na munyi mu free. Na munyi mu free. Sa emai ho. Emai mrante maba way. Mrante munju mu amafa bi adamfo. Ma wo kwan free ni ho kwa chirichiri. Men fie pono. Utimi abawo ye hu ni pa. Apprenti hu ni pa. Tie babo. Wo kan to aso a. Oseme nka say. Was na memma wa kwan emani ni. Memma wa kwan. Emani fie pono no. Fa sa yonko we. Nyesa odi fa so be dan. Kwaniye na wo be fa bi. Men for any dear mano, men for any dear Yan Commerce Uncle for him. Now, boss, and I won't fear, I'm come out Timodin for. Yes, I pay who could design you pay with ya. What do you fear about Timodin for? Now, more how will be a mamma do what they are me? One should know who will be do what they are doing first war. One casadu who someone in free at the payan. Who will be do what they are funny free. Now, one dear children, now one nank a dear chen can be dimmed. One penny. Yes, I will be diarrhea passo or diarrhea passo, war penny or energy. Or diarrhea passo, war penny. Now, nip the other one I'm asked, and no one quasi a debut or dear children, and no be a fine and one TV no. Debbie, I mean, no. Yes. Next, the one I can say, oh, if I want to get let another cancer good work, over goes what different. One I can say, oh, say, Kamitia, and Kamakuma, and Mammy, toss of him, Mammy, Papa, can win for. Yes. When one more for the now, Abraham would win your Papa. Yes. Mammy, we are cacati, minimum the woman's abbey. We need to be a woman, a chess would default. Yes. A bindi, oh, a brabum, one genia, a do cofodium, and so one dozen is an idea can say, oh, for dim. Yes. What's your brandy? A brandy would you Monsieur? A cousin will monsieur, just about one on one in a day, enter. Yes. What your bulla wear to one number bulla for fruit. In Sufi, eh? To boho rough. Who can't was what? Was in Wabuda Monsieur? Wabuda Monsieur, and he's free will suit them. Moaning Cairo, Ravianam. When TV, you was all new TV. Menu TV, I go to one day or check around. Tibabu, who can't was what? I say, hey, my name was Jano, preaching here, preaching. Yanko Nadia Samanachim. Yes, everybody say, Urunai, they say, Onti, and also wetty, eh? Also, Tina Fodie. Amen. When I'm a man, you do TV. Yes. Yeah, pay. Because you're Betty or the made wine. Yes. About the Vanessa. Amen. Amen. What's now? Who's you? What was it? Bombardina, who a bulabunzio?
Ebeye wo nkwara dia. Na ye wo nkwa dia. Enye wo ni ohwo bia dia. Enye wo bia dia. Ma wabura nye nhyira. Ma obula ni nye nhyira kro. Na wo ni wo mranti bre mo yiri na ni. Wakotubo outside the same pickers na the tubo dia betu sabo. Ebula we nye nhyira because hey. Bible kasa wo. Wase baby o. Wase baby. Tie baby, tie Bible do. Wase me ba. Wase me ba. Aden. Aden. E na wo to oba na nani huni. Wo to oba foforo bi. Sanya ma wona mu no na me be bema wo ye bema unje ade ya no se bema wo to yadem se kim wo mprafo hwe wo wo yire no a wo to bo na what is ka wa na wo tete na wo ha ne no ono na obetra wo yade ho mpran obi otwe mpra bia no ye fe ne hit around ono what say wa yare se kim a odi kodi nkomasu ade say na what nenga kwaku ujafo yes, so I serious and easy. Kwaku yare. Friend party ono apa ono. Na wo ye den. Eva. Oso kwosra no. Ja wasem na pa na se yire wo na na masa kwaku wo yire. Oh wa yire papa. Ja wo nim se kwaku wo yire na wo ni chumpra no. Masa na mwene mo. It is wa yare de wo pese otwe ho. Menye ni pa bonesam. Da bi oba bi eni wa ni ko yare a obetwe obeti ase. Wo de ne mpra me he no. Wo kon kan nyesem wo ya wo kwosra no. Oh jai. Je me ye mo bia nyom fe. Hwe yi o. Oh, ya de se me ni din kom. Wa na wa ko ye ko fa bae. Wa ni ko fa bae. Me ni dai. Wo ni ko fa bae no. Yare no yare. Yare no wo ni ko fa bae. Na de se me nkwa na kwadwo ne metwe mpra. Yo. Aba odam papa. Wani su bru. Na me ni watam se. Jai. Me pa dimi se kwa. Wo dia me jana me so me mbra. Hwe ba hwe yi o. Bra be na wo boy. Abraham na pasa o tse o bo bra oboni bra yo Nyankopon fa boni ncha amen ene no wado mre woni mra ho sne mi tu fo oh yes me futu am de ma oni so Nyankopon se hwe no amfa Fodie Anko me ba bebe ade na wo to ba na ne ho tintan ko ba amante ade na ko yo ba foforo na wo so ba hoho kokumi kokuya o yiri wo bi wa ko so foforo mu uri de deja ye yeso me ni we no TV no kasa ni anko wasi oni ba kwan de brade ni mo oni pa bia wa kwan de brade ni mo make secret ane da ono tata oni pa na mo nyina na ni ba bia wutu na man ko bia wu no yes oboni famu mu yo eti boni a wudi wo suma se nyina wo ni tua so ni mo a was na boni ni chiwa na boni ahoma chiwa da be kansa gubu no hey ana mi tu fu sa aye den a be kwa fidie no wo be kwa wuo no na wo kom ahwe ni ye na Fodie amfo anko because abrabona ni na mu sa abre yi udi for so nim orensa enobi obi wanya no ko bia peteji ba okopesa writer obosa mo kakra ke ni oboyiri no okopesa writer so metwe nim say God is king apeteji ba so nyame ne hin say one to apeteji ye ka we obuafu nyame ne hin say to apeteji God is king apeteji ba it is a din we nko akeke kora ne da so judgment ba because Nyankopon timi nya hene set on sada you after church me so Nyankopon timi nya hene set competition Debi obedi hene set on after church no be non say obadi emfa ne sanka amen omi adwene ni edi mpacho sa Fodie we obedi akosita ben ugusu di fo obewu na gu ho yes se sa wadwene ne tie babo no wo kan to aso ase me nka say enam se wakwati tiri ni nti enam se wakwati tiri na wo so mfa Nyankopon asam nya adwuma nti obewu emumuyom obewu dan emumuyom ya mashime obewu Fodie ni mu na wajimi samdu na wajimi samdu wo yira na me chogu babu no the printing press Bible kasa shawuyo Bible kasa shawuyo okay the book of Ecclesiastes chapter 7 verse 17 the Bible second 4:7 shawuyo papa verse 17 abrabona onemu no mambo de fusam no so boni fusam na wotimi no so jai na wanya kwasia waye bia jai na wanya ye la show be kwasia ade na bubu bre ma wu be bu bre wu be bu bre mu wu na obewu no hwede abeto wose ade na bubu bre ma wu be bu bre mu wu yese so we mu ese se de mi ke wo som na otwe ho na wo yi wo semfiri ho na wo yi wo se free sa wi cigarette ensa ema pe awohwibra na do so Nyankopon so asesa na adwatwe no afiri we free we nnem afi be free sa we nyina afi anso be kɔ no no de bim de na eden eko enem no be ka wo bim de yes ene wo Fodie ho asam yes se sabre hwe no amfa Fodie Anko na susu ene ba wo na mu no who difference unim yasam minister who differ minister who differ yes tabi anu na me mo wa osofo na do ye odi ye den akotu ba bo atuso odi ye den na bo Yesu din ese ombra memes mo meso mo wan se se ni mo nyam no mo fa ma wan teto dia dia na fi mo je ni mo nyam na fa oba dia fa ne senka amen udifo sa atonto mu difo yes na hia mempo ano fa galo ba ginsu
she me cause on room na me ntwa ya ase so for aka so betwa ya ase so ya no betwi ade ne ko nti ba kwa atwe wo ye ne dian was no go green onti ne wase o power no nto no obedi for we akosi da be obade fa ne sanka wo mi adwiri no omo ni so ntaw o kan the book of Deuteronomy chapter 8 verse 10 Deuteronomy chapter 8 verse 10 what is what did me wasn't can nipa da se wo didi me a hye awurade wo nyankopon jansa no hye nyankopon ewa asase power de ma wo asase power de ma wo nti na nipa didi me o hye nyankopon dabi o abante didi amen so be hye nyankopon okay so eni ti ebunu nkwasiafo na ware odi fo ebunu nkwasiafo na ware asem we kekokae no wadi boni bebre so onim because ebunu nkwasiafo na wo papa ware wo maame to papa wo so ye den kwasia ukro mu hin wa ware wo so ye den kwasia obusu apanyi wo so ware wo so ye den kwasia o president wa ware wo so ye den kwasia jasa wo de wa sa fufu kakra odi ya wo kesu ye no hwe boni wadi obi a wa da be ware so ba sa ba be den wo kwasia kwasia bi be ware won di pacho wo didi me a o se hira urade wo nyankopon 18 no na dana se so what did me a dana obo de me da wase hira urade wo nyankopon se mi odiboye ni wa ma me aduane adi ewa asase pa na wo asase ade amatra because obi enya bi ani na wanya bi adi enkesu enkekan kwase asem obo de fa de sanka amen nipa didi am ya hwe be am nante bo an eto na monko Fodie no okodi the book of Jeremiah chapter 5 verse 7 no obo ade asem ne was na ye die e be de na mo bi be fi mu do bo ne be chawo mo meja me ene nipa wura fi nyankopon okika wona won nyame hu tam nipa me mo mu mi mpo a nyankopon so ma nipa didi me a oso se awade ana nipa ko so sa awade ana wo you na nipa di you e ko nwamanfo fie me see about 6:30 7 o'clock Ghana memo Ghana mnante e mabawa omnum tutu de ko so Ghana e boy Miguel fam ba wo sa wa ene Fodie nko a yin se ba se nyamia sasa bitia masi krao yin se ba se nyamia masi baako yin sa ba ba kona abante pa jan no ozu yin sense ye mfa ne fam yin sense ye mfa ne fam yen ton drugstore yen ton supermarket ebi yin se na ba no se nyamia no bi buafu be ma ono ye azan no o de patapa yes unim na bom du bom duma medu sias ma mi bo ni na we di we mi den na masa ma menyim no nim sa menyim where dai wo ye no nim sa menyim wa bo unim na mention mi name me ka che mami me ka che mami ya wan me ka che mami wa bo da wo be wanyim miewe no ba be ka me manyim wan ya na wo 3 months unim sa menyim 3 months wonim de ben 3 months menyim 3 months amenyo me wo nim kura na wo ye no nim se wo pa 5 years sam no to nchai ma tro date bibia wo ma tro date bibia pesa o ka se we ni edi mi me Jimmy mi me Jimmy e yo tifie du timi nyam mi nyim mi nim style ya yemfa nyam ne sa dia wawade mo obi ni yira wo be 5 oba na nyima na be ma ni buafu o yade pa obi a wawo ba ko mienu miensa no ne yire nyima na buafu ga je Daudi watifie du nyinsa na koto e friend abogoloshi mi nim experience ko na yire ni nkofa na wo ba no wo new experience nyo na no no buafu sai ade na yire akwanyem ene santo ko bi wawade mo am be mi krasa kwala no kra na ma me na wo na nya ne ba o di Fodie awu abesi nya na ma wa kwala no papa no sanya ne ba on hwa kwala no dabi o ma na nim kwala no kra wo obi tie mi sabre ne ha na maka no obi tie mi sabre ne ha na maka no obi ni obi awo osi be oba no entimi an control no ma nyinsa ba nti sa nyinsa no onye control ni se minim se no person ye minim se o person ne yire no fa wa o person ko ba na nkasa fa nyansa kwa bi no kwa family planning ti di buofu din wuswa mi so se mi rana di ma kan tro se nya botre man kan kire o ya mi kan na wo ye yi tanyi se we de nya mi a menyi ntu mi rana nya wa ne mi wan ma fa wachi wa fa de mi pesa mi pesa uni mi nyansa na wo ni mi dane ana me no wo ba mi kan wo ni mi dane me ma mi kan kire ti fi adu ni mi nyansa na wo so ni mi nyansa ni me dai nyansa ko we free get papa wo mi sa be nyansa be na wo ma papa wan kasa wo bi ni ti de trata tai nyansa be na onfa
Oba de fan senka. Amen. Omi adwiri no. Amen. Ene santo kwatanta di ofa bibi. We su entokwa e ko a na wadim. Ena be man so e di nyi se young boy ono no. Yes odi nya ndamfu eji no bi anyum de abehye no. Kokko no no susu no gira. Blajo. Adai. Hwe. Adai. Jai sunu se sunu awusu na ntumi nya yi. Me pesa. Ya kala na we. Asi asema kwa. Magi eni matem. Magi eni matem. Na de oye na eme hi. Brado de oye na eme hi. Yeah, Magi. Wo de adere shabi o. Wo de adere shabi o. Wo ya me sire kra wo. Brado. O de chire me. Me di show. Say ya ma kwan we no everyone say 10th. Very good. 10th January na. Ena mo ma kwan. Me kai na mbe view school ba 11th. Oba 11th. Yeah. Obedu awia. Bedu awia. Ma nya hwe. He. Edi azama. Osi 11th. Wo refi wo. Oh, Magi. 11th fanyum ne wa mefi wa. Oh, kalana na kalana. Tobo. Endi 13th na bibi ba mene ntem. Okay. That's the 13th January. Okay. Agrobi kra na wodi. Ndi se nyi se beba. Sanka bia February mu. Sanka mba. Okay, very good. Go Magi. You di jami. Me di show. Kapam. Me ti asia na se wo ye ni January. January 13th. Ena March na ewo mu yi. March ye. Ena ono so onyem 4 months. Onyem 4 months. You check it from January now. Na sanka December mu na onyem yi. Yeah, wanyima shame. Imani washa what mi pa. Isa way. Ya me do ya me so. Yeah. Mabo di ayo bonu tonto. Yes. Ya chana bonu banjidia. Misu chana bonu banjidia. Yes. Menko bonu dia da bonu banjidia anasa bonu pempro. Yes. Misu chana bonu pempro be kasa. Hwe. When na my one from fam sa. Fe no akofa kalanda. Hwe. Akofa kalanda. Oba dia fani senka. Amen. Misu sa afọ di obedi akosi dabe. Yasam. Ubekom na asa. Asa. Obeji atum keke. Asheda akofa kalanda mie na nisu. Oba dia fani senka. Amen. No so obebo dia. Yes. Ushia na boni banchidia. Ushia na boni pembro. Oba dia fani senka. Amen. Share. Abraham be na na mu no. Look at the book of Jeremiah chapter 8 verse 9. Jeremiah chapter 8 verse number. Verse 7 yanko. Verse 7 no. Wasi asu konko a wo wiem mpo. Wasi asu konko na wiem mpo. Omu ni bre. Omu ni mo bre. Enye nkuku. Esu frankatachi. Esu frankatachi. Eni nantwinu ma mpo. Omu nantwinu ma mpo. Omu wi omu ba bre. Omu mpo nim se omu no mi man nim. Na so ni pata sani tiasa odi fo. Oni ma hede. Oni pata sani di fo so odi. Ana mu kasa mu ye nyansafo. Na so ye nipa onim nyansa cha aboa. Na mi mo Nyankopon na so. Nyankopon na so. Mo fa mu nya dwuma. Oba ne fa ne sanka. Amen. Jawa num sa wo nim nya wo ye nipa wo ni Nyankopon. Bible se min ka se min chawo. Aso min kan chawo ne se wo se wo si wo nim no aso wo ni na hade so. Wo se wo de mo atoto a. E mo ni bi kura nim nyansa. Now here do kan the book of Isaiah chapter 1. Isaiah chapter 1. Verse number 2. Osoro muntie. Asase nya so. Na asase nya dan. Enya so. Asase nya so. Awurade kasa. Onyankopon ya weso okasa. Ma ye ma mo nyini. So aye nipa ma nipa nyini. Ma mo so. Wa ma nipa so. Na so mo de. Enso nipa da sani de. O ma bom so ko. Nipa bo Onyankopon so ko. Na nchie nim ne wura. O se na nchie nim ne wura. Afum nim ne wura. Afum nim wura de daka. Na so ma man de. Na so nipa da sani de. O mo ne tiase. O ni tiase. O mo ya o man ene mo yefo. Nipa da ni o man de boyefo titi Kristo body tiane adi. O man yo masom ye duro. Ye nipa so ye dudu. Emumu yefo asefo. Emumu asefo. E ma pro. E ma ya pro. Mwetewurade. Obi akwa sori. Mwetewurade. Obi akwa sori. Mwetewurade. Obi akwa sori. Mwetewurade. Obi awusum nyame. Mwetewurade. Sebi onenam. Obi awusum Nyankopon. Look at the way you dress. Udi for ba. And I'm sure we are na head day. Udi for nketenkete. Yes. We say we are nowhere for. Ate. Akwashe boyre. Wan na se she. Udi for. Yes. What penti one? Wan na se penti. Udi for. Yes. We gina she uti no. Wan na se fa ibu uti. Obi an shew. Enwinu wan. Wan so for bia betra. So for se obabo am adi for. Na so bia ba no ba hye sade we ya. First na wiase dane. Mu de ma wiase ne nane ma mo. Nane ne sa. Mu funtu wiase. Mo so na mo Nyankopon kolo. Mo nko so na mo Nyankopon kolo. Mu funtu wiase. Sira pese mo chese Nyankopon de na ni mie. Mo mani abie che mo bofo no. Oba de fantasy am. Enti na oba be sie na ni kosua wo so ompe. Na ni kosua o, na ni kosua. Na ni kosua. Na ni kosua. Ene ogidi ni mapa. Hwe star se Christopher edane di na kwaso oba be sie ni kosua na da no na asajira mo a. Na me hwe me yema hwe star ya. Na nipa tam bento ade sa. Na nipa sa tam ade ti se bento ade akona ni so. Wode
dem pacho ya hade mu a oba besi a odi ade atu nani so oba ade a wehu ye mobo hwede ekoso do kwasi fa woni tuso ade na ekoso yi achanyinani chanyinani o yesi wa akwadresse oba ade a we mfa ye bo ne nchayen amen anso ani prunsuo ani kosua na hunu se wa hia de foforo yes ani kosua no wa hunu se ye wanso ani prunsuo chanyinani kosua no sisa and now can the book of Isaiah odifo so ni odifo to be we akosi da ben odifo so odi to wi anu afa ni o be dress nyani ba kwan ni mu ntwoma so for be say we nyam fo so wo de tie ba the book of Isaiah 45 47 verse 7 no wo ka say wo be yewura kosi da yes sa de mo ayewura akosi da ama wan fa ye ni mu anhye wakoma ye mi ka tie mi na ja sa nyama na wo ye no tu nkai wa wie ye ka wa wie ye o ka wa wie ye udifo wa wie ye misro wa wie ye misro ye the book of Isaiah wa do ni nwem for ham Isaiah 45 verse 9 do na nwem for ham say wo pese woni Nyankopon ham fa mu tamfra no say ni pa ko no onue dotebo o ka to nwem for say Nyankopon ani kosi o de ma wo ya den ni de no de ma ne nye waduma ni nsa say Nyankopon wa anye wani ni kala wo pe onue Nyankopon se ni poti sa onye de onue eti wadi onya ka se due pe e curse eti curse na just wadi for eti sa for de we wodi be kwakosi da ba etufu wa wo ye bi jai jayo do kai yo udi for ntu nim yo oh ma de kasa yes ya no be ma na de to so ma no mi me so bi adwuma ne mo me pese bi kire se uye we na he den is why I said toy the me start to produce you ni produce you oh oba de kasa yifrisu mami aba de enko oba de ya we kasa amen je o mafri so na mani amen sister obedi for e de awu da wu be for so yi ansa na owu na fa wa na se obeka so owu ja me na mi yi ansa ma wu na de be ko ngo bisa se we yi so ni papre papa okay the book of Jeremiah chapter 4 verse 30 Jeremiah chapter 4 adia wo ye tie ba verse 30 o se me nka se nesu wo wase hu o ye ne den wase fretam kokko wo dia skase hede asha wo hu asa hede o pese o hede o hu o kwana kwa de wo ye kwala kwa ena kan fefe ena pese wo ya mu se sa ni pedua adofo apo won ko pose wo apo o pe wakum wonam wonya wa ye den wanted why you wanted o pe wakum yes opwachi wakum because o person chance wo ni answer sister munya make us know yes we geno de shoti no enwi na watoato aso no we you wan no ahopo no we you wan no Nyankopon fa ne senka o mi adwire no na mo nante fefe se bi popo na wan fa Nyankopon akwa so na so be di fo awudi a wo problem yes Nyankopon ka se mi achew abrante ti aye o ya na se me de me nsheda amro me de nsa kakra bi na menum kind the book of Isaiah 5 verse 20 Isaiah 5:11 Isaiah 5 verse number 11 Isaiah 5:22 okay wonue oso wa yeden wonue wona wo solo no petututu di sechi wona wa yeden o mo sori ano petututu di sechi wo solo no petututu di sechi wo siri pema nsabo oni pa de sani o ko timi ko siri pema nsa yeden eja wa adwo a die we keeping die verse 22 Bible ka se dia once we di for eti u be ja da ben papa bi we nsa sa later no akonu krasi yes na nso ben konu krasi kwabria medu pepe onu chese onyani jisu hu bottle kai hu bottle bi ade wo mbia no atam no wono water o ma so kaw wabo krasi oba de mfa ne senka amen tie Bible no verse 22 wonue oso wonue insanu manama yesi enyam se me ba ma tibi gina no achoko sei no gina ho ayo yeah just say just say madam hello mama we no kota yeah blue one ginseng yeah kota okay fawo that one son no so no so me buni say half an answer mama kota no so kota sa na wo no abedie no kota
Okay, media can. Now one omodiano so. Ayo. When cheaper Ayo. I'm not anything a man for me almost and me for one. For one man. Media one. We are one stone. Yes. Me for stone be born being. For one ayo na kasa. One stone man. Okay. Yes. Okay. One akokunsa. Yes. One akokuno. Yes. Eh, o ka kosuro. Yeah. O ka Me kosuro. say me kono kota. Me kono adam akọ half. You dey mate. Media ka ho. Yes. Wo she da nim no ho. Me bo 442. Na brand na sa mix e wan e kire wo. Me bo 442. What? Mranti amaba. Masa. You dey mate me me fan ka ho ma. Information wey any bebia. Okay. Ubenya no longer man ho. Yes. Yes. Ayo. It be so. Ayo. Yo. Ko apamu. Yeah man. Adeku. One year. Yeah man. One way ma me one we. Me mo fa wi. Media one. Watamu akane nyina afra. One year. Bible say die. Insanu merima. Insanum merima. Any insafrafo ma hodenfo. What was he for? Insafrafo ma hodenfo. Insade be ade. Insafrafo ma hodenfo. Ofa we no de awe. Ofa we no awe. Oh we oso bon 442. Enso ntimi wini match de oba wie no no mo ya hye no. Ko say no abase. No akose. No asaba na chi. On sara. Okono. Yes. The obi also bo 442. Ya ready oba share gonko. Oba de mfane senka. Amen. The bra wo hwe me sabre. Fodie awudi. Wadi for we di awu. Udi be wu. Ana wo hwe for tempera. Keso he me hwe no anu TV no. Don't try to. Ade na wo ye ne nyansa na kire say ade na ye ne papa wo. But wo di for wonim. It will count the book of Nyango Pastor Minka Semincho, the book of Luke chapter 21 verse number 34. Was it Kokobo? 34 se bia. Was mu hwe mu yi. Warn you, say me ma warn you. Mu hwe mu yi. So we Na pocha. Ensabro. Ene nsanom. Eni nkwan mu nyoma kwa mu dadwene na hu. want to Anhye makoma so. Enu ama we anhye akoma so. Na dabone ametum bofrim. Na damode na mbeto de be empofrim. What in say one day. No wafaw. Say. Empofrim na say abechi wo pepepe. Owuo Fodie. Owuo Fodie. Abekun Fodie pepepe. Abekun Owuo Fodie. Oba de mfane senka. Amen. Omi adwene. Amen. Who can the book of Isaiah? Bema warn the Isaiah chapter 48 verses number 18. Isaiah 48 verses number 22. Isaiah 48 Bible ngasa. verse number 18. Koso e. Ose so owen waso. Ose de ayi. Owen waso. Ene se wuti apostle ko AGYEMANG. Na se owen waso. Ema me mena nsem a. Adi mo Onyankopɔn mena nsem a. Anka asumdue be yese esubontiam a. Anka asumdue Psalm 7 verse 8. Ose nka asumdue be den. Be yese esubontiam a. Opa cha ose se owen waso. Na uti Onyankopɔn twedi ampo ya wa na nsem a. Ne mena nsem a. Ne mena nsem no a. Asumdue be yese esubontiam a. Asumdue be den. Be yese esubontiam a. Dia me kenka be na ntia asumdue mu. A sabre Owuo Paul bo bra du bempe so se. Basia me tim ma Kristo. Yes. Owuo ya me mfa so. Yes. Onim se Owuo fa na ne onifo. Yes. But wo abraba na wo mu no. Wunya ye ntini. Ana me tufu se hwe ne wan wo Fodie no. Philip 1:21. Philip 1:21. What in kanu Owuo. Was in kwani Owuo. Media masia metie. Was na se a wote no. Any Kristo. Tima Kristo. No Owuo ya me mfa so. Wontimi nka bi. Wo wontimi nya mfa so because wo ba wa kom se sia wadi fo. Wontimi nya mfa so ma. Ti nesem utie me na asesa wadwene. Yes. Repent. Yes. Enu wadomre. Yes. Enu nkwaje da. So owen waso. So owen waso ase ani asaba so. Owen waso. Ema me mena Adi sam. man sam ya me ka che no wan fa bufuo. Anyi wo ano na betwe wo afiri bone mu a. Anka asumdue. Anka asumdue. Ebe ye wo se subontene. Ebe ye wo se subontene. Na wo trene. Na nka wo trene. Ebe ye se epo asoche. Ebe ye se apodan asoche. Na wasefo. Na wasefo. Ombe dole se anwea. Ombe dole se anyam wotimi wasefo. Ombe so because omo abrabofo bi e ma ne ma ye kese nto family nim. Na wo yefrumufo. Anka wo yefrumu ma. Ombe ti se emosunya. Ombe ba no na ya wa chiesie bi pato ama enam wo so nti. Ye tawudi nchine da. Ye ntwudi nchine da. Nyama pato wachi. Verse number 22. Verse 22. Was asumdue ni homo boniefo. Bible say asumdue ni odi ma obi e odi bone. Ewurade no hye. Onye ko se men kan je wiasa fa na nyina. Yes. Abrantetia. Yes. Look at the book of Job 31 verses number 4. 31 verse number 4. Bible ngasa. Was any? So Nyankopɔn sɔre mi so a. Enne mi ka say anadwi anopai awie se Onyankopɔn to ne sa fra wo sa abra yi a. Ɛdeɛ na mɛyɔ. De be na abɛyɔ. So bisa mi a. Se eno bisa se abrabo we obo emani nyuntu adifa. Ɛdeɛ na mi de bebuya no. Ye be na de bebuya no. Wo de kakatrim. Wo de kakatrim. Eno na mi tufu na se hwɛ ni wan fa Fodie anko wo. There be.
or throw a neck. Say, you want no, I want some, you want no, Wakuru Ampra, you want no, you want no, Anoya, you want no, Conquansa, you want no, what to do. What you want to say? What you want to say? What do I want to catch him? Cabraba name. It was in the flow with neck. Saplantier, Papa, Mammy, Minister, I saw the penny, also for what did for Papa, a dear was running young was of sorrow so Nadia Mayo. Naso Bisamia, Naso Bisas, I don't know where I say, dear baby. Make up say, but into a year we are to go up Cowan Munchuma. I knew you been at the Kakatim. Body, but there we Kakatim. And I do weak you. Kakatim. You go put your damn mount here. Amen. Amen. And then what do you know? What be so when they say, Adia, we are saying, we are given you one. Psalm 7, verse 8. What's the right baby? When you go post baby day, Obebu Amatin. Radibe diasam, when you go post obedi days, Asam, obedi Asam, said your trinity, said your trinity pepe. Now, Nipa Bim, I want him one, Nipa Bim, I had no bonus of the Bimno, and only Pep Bim, dear one, only Pep Bim, dear one, and not the Babuano, the Babu, so did Bim Obebu, would differ so Babu for to the Kakatim. Abraba would name me, so sorry neck. So we buate and our counsel go boa. Dear Nadiko, you one. Okay, Psalm 119, verse 5. Psalm 118, verse number 5. Tibabo. What's this? What 89? One cassa what transit. Now catching your brother in your Miss Robbie Amenamono. So what Miss Obama did not Tremaquamame. Never do I said yes way. Now catching your post Papa Boam and I mean Timmy was shed yes, no born to be shed yes one. Now some now shedding man some in no didn't man some in Aswa. And your many and your dear woo when you be good. Verse 9. Verse 9. And then a brandy at the beginning of brandy at the beginning one I read. Debbie, appetition, Debbie, why you want Debbie, guy, some Debbie. And he said, Obeshan was Obesha Brand Tobashon, so said you was some say you never pass some sea and not you want. What do I come in when you are come, what do you young pong? A bit in a cheek and I did young patchy, and you watching it, permanence, and you watching it. So bit young permanence, and you watching it. Who free man, free so Upomodis, who free young permanence, no one coaching could be born. Now, what is some clock when you pass and back crow? No one who bonnet, no one some who bonnet, and Shrabba come where my uncle differ. Yes. Hallelujah. Amen. Obadi Vanessa come. Amen. Bra, they go commercial break about. Yakwaba. Now she shared the song, and the dear was the son of a dear. Among some I shall go to. The kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Upon some I shall go to. Defend will be emphasis. And I know 9. Ampa, Nelson,
Krone Chiwati. Just on seven up with some of them swell. My young Cabrini coffee, when you not share. In the year, what is the cancer now? To be Kona Kosaga. What were we? Wati, Abrana Dominia, Abrana so did ni, Ayadi Sonia for Pony Joseph Sia, Edibe Yamia Jumano, Obisia, Solibia, sorry, Wati, Okawa, and ya Solibia, Naya, sorry, Didini. Naga say, also watch your friend in Munusup, a friend as a woman. No dear to when him say, while we are in the bra, we are praying, you must soon. I have a country, many parents inside. Blabedia, quite chained, you mother for ye. Yammy me, Muna money. I fed ya, quanche, Muna dosso. And then I does a mini. I trust someone in Gonton Ponqua. Nami mania diempo. I saw it, ya, sorry, Anko confora so them kwajimi so memfri osofo bi ho eko ye chenye gracia to baby Asante Enterprise what da Benjamin Asante osuti mu sande radio kano odi eni pretunyu menche ni pasunti Sonya me frewa na se wan kasa frewu osofo ai wunyu manwa na bachire hwe na se wunyu man fanya mi akwanso a echese seka wasofo woni bua na bebua da sameni na kwa ai hwe tonton poni krono na beboni pamba echese ogwa sofo jumana ni wasi wama jumana nyani munyam wamanya mi meni maguasi wabun samani mozaka sofwa ya ubedi ani ya ubeshanti ani yasiani munyam uyafuti na utimikano krenda wacha safu menina se nyamisunge nwani akuma intadia wabebia wanshe tinyamia sode mupata di hununye Onyamia so dem pata tanye asa confidem share uyo confua yiwanim uyanyami ni panswa yiwani unyuma na be di wa dansie minyano mikoko bosse minye kroma ye ejidi fonina mama manina ona wewe nyamia kwanwa mama manina Anu besemo Soya dosu die Ensu Wadamede womo na musambi womo Na ya bede Na womo sumsoyo Aji Adofu mutim ya subam Osenke yu opwajman na mika say Keno diya mo pamwa ya zanya nifie Eye kes Ai Minkase na mini anu metiasio Minkase kwa nwani meyadi Onyankopon diye wonsi na twitwi Frize Dioni pebuonu Eye diye nwanu betwa Nyankopon sem diye sisado Hallelujah. Amen. 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 Any topic no. So what? Shena one for Fodie. Anko. Yes. Amen. Amen. And asam na ba wenchen. Nso atrasie bunkunte ehunu fa wudi. Da kakautim. Check it. Unfa wudi.
na ya de ketewa bi wa he say Ghana come here say she say ye jai TV bi betra so a na me wadro wi na me wo wi me nka heba liso debi me kan obi a na bra me say me ye niema bi di ma wo sa niema na ekoso no ene ama say niema aye intaye mu ade kura no say no eya ba honam aba faseka Yesemo na be grow aye very simple aye simple we are yo the wiase kwa na wie ye we kan Bible may one the book of Deuteronomy 18:10 80 verse 10 tie Bible me ye hu mu obi a o say me ye hu ye mu nipa bi a o ma ne babarima ana ne baba efo jem okonfo osabuso nkom obenfo enne san enne be ye nipa dan wo TV so ana odibusafo na tafo yefo enne obi se bra bisa me be fa wasam be dan me nka betechefo enne nka betechefo gina ku TV so samanfrefo gina ku social media o edunsifo sese wiase ye wo obusefo hu ade wenya ye brede chiwade wenya nyakopɔ de ba de chiwade wenya nyakopɔ chiwade enam se sa de na abari ntinu say eniema sese awiase ye hu de me to awofofo hwade bi asi ena akola kete ena akola o dere awia kete se nyakopɔ ka asemato se be metu awia kete ena awia kete o dere na se o yon oba yonko ni sa akola we ya na akola wo de school bi mu a se student ni nya dan abaifo yes okay nyakopɔ so my warning se aye hu wo da hade wo da mo hade o dere o polythene bag mu kola obetu sesi a obetu o rubber bag ni matu wo de we ho awiase kwa wie ye na pagya no watu kwaira rubber bag na atoko be gropa awia kete akola no onu jina onu obi ti wose bibi ni wiase awiase kwa wie ye owura rubber bag mu etuomu osum no awura mu odi kuru no ho no a pagya no awura mu watu ti se akola we ni wo ba na bofoku a eja rubber bag na to okọ odari o awia kete be ye na nkofo da na adwo no na akola da na awia oda na awia akonfo abati ejuma se oye se akonfo abati bi so eti abayifo nyina so ba simple na akola aye bi no ena we okọ atufa okọ ejuma se oni nkola bi na edi agora na odari kire nkola ya ena ko juma minya bia efo ena ko ma minya bia gbese no ochicha ese wiasa ye hu ayehu papa ayehu an chana jin komisi asifam yes ko sa dia we awiya kete ena ye di wiase ko baba ma ye woni o awurade chiwade o yes akola kete to pon school ama Blake no tadiania ochichegum yes mo ping no be ka say we no way wa bin who can the book of Isaiah 47 da obeka won say gubu wo ye bi na wo hwem sa abre ya na wasa atibia no mu a tie Isaiah 47 entimi fa nkwate mu ebe jawa to Ghana so original wo de da obeka won say gubu no aya so original fa onka be chechire na fa wa be yiguro no onka be chechire ene ontafu edodo a ofri wo frase owu be fa wa ka say me ne wo be si ani de ofri mo frase no de odi wo to so wo mo frase wo mu no e de bre wo mu no bia ebetima ye biribi entimi nya wo nkwa da obeka say gubu wa bre wo gina topi nim kom ye ne be bre wonye wo nkwa da entimi nya wo nkwa da abayiguro se bia pie o kola dere wi kete ni aso camera si ni so so camera sin so when you say when obi obe no obi oye kire wo bi no obi twa no yes they say
I common. Chain say we as a queer. Yes. Chain say we as a queer. Okay, the book of 2 Chronicles, chapter 33. Yeah. 2 Chronicles 33 verse 1. Verse number 1. Was Manasi Ahonisom. Manasi Ahonisom. Manasi di infringe to Manasi nya 12 years. Obedi hini. And obedi hini. Odi hini infringe edwodunu. Onya infringe edwodunu. Oya urade so bone. Oya urade kwambe no faso ye ne so bone. Verse number 5 no. Verse 5. What sisi afodebuchi ya. Manasi 12 years akola bedi ade aba. Ema osuro asafo. Ne first start sum osuro asafo. Ewe nyankopon fia bedwami ne so. Urade be nyo so nsum nyankopon. O mani fo jam. Obomode yadan. Ema ne mafa jam. Fejam. Ema mo di abeyisam. Obodi ye ba de. Omo di abeyisam obi se be ye ni babu. Misi bibi wo wiase. Yes. What dem akola keto na o show. O ye show kire mpanimfo no. Oh, akola kete aponjire ni. Say me for very good. Why go we gondi ba. Obenya dani aponjire ni. Yes. Usampuni. Enu we wuresi we no. Usampuni. Yes. Enu an oko. Oko. Wayira. Me for you na mferi o. Say na niema na mo say akonfo first ko hwemura ba. Hwemura wa ba fie. Say we na use computer. Yeah. Digital era pa. Baby wiase adu no. Wiase do na oko no. Oko wiase yehu. Wiase yehu. Bible say abayigro. Say very simple. Common. What dia bayisam? Dia bayisam. Ebisa ade wonta for yefo ho. Bi dia bayisam and obi didi sofo. Wo yen samanfrafo na dusufo. Omedi ya awurade ni so bone. Omedi ya awurade ni so bone. You say common. Wiase ye. Okay, the book of Leviticus chapter 20 verses. Leviticus 20. Yes. Verse number 6. Wiase ye wo. Okra oda na okwa adibisafo. Okra oda na okwa adibisafo. Wo awokwa adibisafo. Ana adusufo nchen. Kwa ekodi omo nchen. Ukokodi omo nchen. Ewa dwama mo pa so no. Kwaso chese wa. Me ni sasa okra no. Kwaso me ni nani asaw. Me twene firi me matwene. We oje na nkrofo twa na mpanyimfo gina ho. Kodwo ye ni yanhwe. Se akosu ye ni yanhwe. Ye ni yanhwe. No dare kire. Edubo se be wie che nkrofo do ho bebo no. Obacheche. We ye den na wokọ. We ye den na wokọ akopie hi. Na ye den ha. Be wie che no start. Ube wan che bia bo se fe. Wa ye hero. Nkrofo be ko ne nchen. Dio ma asamo ko dan no. Yes. We ya be pio so nkrofo be start akọ ne nchen sisia. Start bes na ma start abo konwa manifest not so. Leviticus 19:31. Ko mo na nem ho ko adibisa fo nchen. Bible say ye na ne ho ko adibisa fo nchen. Mo hwehwe adifisifo akiri kwan. Oh, efengum ho fi. Ko mini awurade mo nyankopon kuto no se enhwe na akiri kwan. Yes. Aso hwade ye ko so yo. Na nkola nyina de mo agim. Be de social media kai. Amafo be hwehwe na akiri kwan na onim say aba say FM for so be frɛ no. Yes. Enye say okay. TV stations be invite na we ye den na ye na tu ha ne hwɛ. Tebe wie kira nkrofo be consult no. Wiase kwa wie yo. Uhunu we ya. Mo atrase punku nta se. Abrabo be na awom. Na ne wadomre na no nkwagye da. Amen. Wiase kwa wie ye. Ai na be yigro no a eyesumu ase. Sumu ade ne se epie han mu. Sumu ade na pie han mu. Sumu ade na pie han mu. Na se pie han mu a edia danse se nche ne agye nkwasi fom. Abrabo be na awom wo. Woni mra ho so. Yes. Sumu ade nyankopon se bi ko kan the book of Isaiah 57. Isaiah 57. Verse number 3. Verse 3. Ose modie. Montemna ha. Modie Ghana for modie montie mo hweme wa. Bamba foma. Baba ifo ma. I want to say for one Yakobia Sawa, the new Bia for the coaching going Babu. Where whom with your Bia Fanya Chia Kotutu Membi. I want to say for come on for as a man for for. I who am modified. Oh, I who am not treated. Now what you touch them? I know Yamana to my say for Exodus 22. Exodus chapter 22, verse number 18. Was it Emma Oba Ayen? Emma Oba de Badia Ayen on Transi. Ayen on Transi. Emma in Transi. I don't know how physical and who is I are great or you're very powerful. Red. Emma Oba Ayen Transi. Oba Yen, Bema Yen, Yaman in Transi. Yes. Ephesians 5:12 no. Yaman in Transi. Every say. And you know him tayo no. Anka any who say obebodi mpo. When we hear any who say the body. Physical.
Tomorrow de be kudu no obeyira won to nim sisi a. Oko. Wade ade we ya nanka yesi ka mo ye ni su mu no. Yesi wade ayira hwem. Yes. Ewiasa ye hu o. Yes. Ewiasa ye hu o. Ma me woni mra hu so. Papa woni mra hu so. Yes. Say enya ferie biomo. Debi. Say die chese aye komo. Meifo abakrum. Meifo abakrum. Mabakrum. Say die abaifo abakrum. Yes. Ghana mu ye ni yo. Yes. Abaifo abakrum. Mabakrum. Abaifo abakrum. Mabakrum. Ghana mu ye ni yo. Yes. Abaifo abakrum. Mabakrum pa. Abaifo abakrum. Yes. Na say nkwala ni mpo na eso mu ye na mpanyimfo na e. Kwala ni mpo ni o. We uti say we side attraction. Yes. O chere no mi keke. Side attraction. Introduction. Eni mo mo ye no. Wiase ye. Hey. Very dangerous. The way we kete sa no kan the book of Proverbs chapter 13. Proverbs 30 verse 13. Shababu mai. Nipa bi wo ha. Nipa bi wo ha. O mo ni ti o mo ni to so bi bi. I say what say no e ban so mu ade o. O mo na ni su tete so. Na ni su che. Won si ye krante. Ne say. Krante. Ni dodo mo si ye. Ni dodo mo say no jack knife. O ba wi nipa. O de mo bro fo fresh asase so. O je no ba wi one time. O je no ba wi one time. Ira rough sa no. Ira rough so no a ira nim say mbeira. Akopa no rubber bag tuntum, ewura rubber bag tuntum no, epeja hwim, waira oko. Waira ko. Ewiase kwa wiye. Yes. Eti oya brante. They say oba bi kofa we yonko. O can the book of Proverbs 13. Yeah. Proverbs chapter 13. Kwaswe. Me part of verse number 20. Verse 20. Was it any onyansafo mo? Was it no mo? Onyansafo mo. Na what the onyansafo? Eti we the yonko no wan. Ti obi ni bo a obey wan. Onyansafo mo obetutu. Tutu. Kopie baby rough akodi bɔ no aba sɛ de bia me preach ameka obi pɛ visa the way obetimi atu atwabode adu atra so atu from her no visa no ticket no straight to America okokum nipa no aba or a jet fighter. Yes. Ebi mu diom eno nyansafo mo Bible si uni nyansafo mo na wada no nyansafo ma me say o be se obi bia wo da na dwa fansa to ba so. Yes. Na bom pae so obo ade me se me ba ni pia wia me ni ba bia akọ nante to mi bia ni na ya pam a me se obo ade san betwa pam me ma me aye hu abayifo abakuro mo mo sikro koso was eno nyansafo mo wada no nyansafo do ode no bo kwasia na do ode no bo kwasia ohwema ne api. Proverbs 14 verse 7 free obakwasia nko nchen na hu nim dia no wai ena ne agya ete o mani baji sa de we enso nyankopon so ma wo ni se ma ba nya sa de we da bi it is obi biara o hwem sa be ye ena ne agya bi ejira wo hwo mo ba sei so ontu awia kete no mo nhwe de a ene ebusua ben na o mo hwem sa bre o me didi hu social media de aba no taye wa ye ba ku yi kai obetutu. Yes. Obey star no. Be you star. Obetutu rough. Ya ye ka de sa na minister be gra friend. Okay. Say be twitch na me. Ghana Fodie say, well, I was a fair way. One day 6 March I was akwe no otutu be. Yes. Obadi ya wenwe wabo. Ayin de wiase adu yi. Na sa ye ko ba ko ye we no. Obani akola we ya. Wa be papa. Tu awia kete. Nyanko pa mo se be me tu awia kete no. Etimi nyina. Akoya tu. Kwana tu. Yes. Ono akono. Osio money. Onye be yi mbokada or the best star. Okokra. Ko. Fi Robin ko. Fi Robin. Abayfo ba kromo. Oh krum. Mo si krum. Abayfo si krum. Abayfo krum. Tu awia kete. Okoso awe akwa agege egum transers. Oko.
Obadi ya we yamabo. Amen. Le wiase ekwa wiye. Bible say mo ba nyen entrance. Edi wan ena bema we atrance. Yes, some. Asatitude sa. Fabri mu ebe hye ebesuanum. Yes, okay. First no. Buy about bonds abechi we ba. No one can say you wedding. Buy about bonds abechi na chi we bi. And I common. As Sabri. You Sabri by for before was akwe dey no ye. Take. If you ask where you, Messi at the Sabo was a man for Abacofana Quatra TV, so between America. Bonsono started Sabre, Chatua, and I show me Facebook Sabre, by 102 and Waba, Sabre, over two actually, Nanko for the cheat. You go ready to. Yes, Simony. But you say, oh, you see, by 402, younger, no 2 years, or you say, or about Nancy or has a seer into a person or can some channel, a Brabonio, how be a woman be I know the Dana, Kofoba Combe, no 2 years. I am more bitter, my young, we say, yes, you be. Then you watch the credit for years in your chimney, which is one to yeah. Offering way and chain so too. Yes. Or no, I bet just about so seems to mean to Chilamo. If you ask a query, the echo say no cradia. Say no cradia. I am. If you ask ye, young Leviticus Nibionity, Baba, my warning. Deuteronomy chapter 8, you want to ask, am I a warning? Young Deuteronomy. Deuteronomy chapter 18, verse number 10. Verse 10. Emeye humu obi. Emeye hu nipa bi. Oma ne babarima. Oma ne babarima. Ne baba fo jam. Maami a wo hwe me sa abre say no credit. Ana okonfo o sama so baba nya sa de wei, o baba ma nya sa de wei. Ana obanfo. He. Ana odibisafo. Ye. Itafoyefo. Bible si ayi nyakopa chiwade. Inkabre chechrefo. Obayi nanim so ye bi say ya. Samanfrefo. Ayi. Odusini. Ma mpa bom nya den. Obusufu ho de. Ye. Eye wurade achuade. Leviticus 6 20 verses. What's na okra odane? What's okra dey? Okra dan no ko dey. Odi bisafo. Ana odunsifo nchen kodi won akiri. Edwamamo kwanso no. Mama mani asasa okra no. Betwa na fima mo atwene. Omari ya we hu yamabo. Amen. And why Exodus 22 verse 18. Verse 18. Emma oba yen. Oba yen. Emma ntrase. Tebra na ye chiwa na yesu ba. Because Leviticus 20 na wo ye no. Omunim de wa ye osuma se. Depi. Mokonu adie wo bebre. Yes. Ba bia na tifie duru hwe tam obi o kura sa de edi ba. Nyema ben wa se no. See kuno. Nyema ben wa se no. Leviticus 20. Kwa verse number 27. Koso na obarema. Ana oba. Okwa di bisafo. Ana obi akom ho di akom bi woni mu. Ekum na ye kum no. Wonsi na bo. Ne moje ngu de tifi. We so do ba check crowd. Oba dia we hu yamabo. Amen. On fanti asem na. Sa do bet me afrem ni atwetwem komo. Yanko Proverbs. Can Proverbs mama here? Proverbs chapter 4 verse 26. Proverbs 4:26. Proverbs chapter 4. Verse number 26. We are not Proverbs 16:7-9. Yet about the asem. What's it? Taiwan na mo pepe. Etu ya branch de wutie mi sa bre de be na wonfo undi fon fan ko wo mu ti Taiwan na mo pepe. Taiwan na mo pepe. Taiwan na mo pepe. Ma wakwan nyina ntim wo Nyankopɔn mu. E mani ni fa na benkum nkodi ba yi. Twe wona free bonim. Ade enye na enye. Yes. Proverbs 16 yanko. Proverbs chapter 16 verse number 7. Also there you. What say onipa kwan so rade ani. Onipa wakwan so Nyankopɔn ani a. O ma na tamfo mponi no ntemba asomdwe. Yes. Mo wakwan so Nyankopɔn ani. Yes. Proverbs 18. Proverbs chapter 18:24. Proverbs 18 verse 24. Do ofana mfu pi no. A problem. Mami tuba no fo. Do ofana mfu pi no. Or the say onora ne ho. Or the say onora ne ho. Nenso adamfo bi wo ha. Hallelujah. Amen. Etu obi kwa kofa kola we yonko. Hey. Otu na wosu atu. Oh yes. Say onora kesa ne ho. Oba de every senka. Amen. Na onhwe enso. Amen. No moai. Amen. Yentimi nsum sa de say na ya nyifo amfa nko wu. Debi. Akola we hwan na ebe gina free sa amane ewu. Oh.
So didn't say here to say ya or back up here. Waiting for the AGYEMANG. About the way we are. Amen. Omantias Yambra. Amen. O man higher than who to do. Any new be able to. Utu Yanaka Ufi or Ananka Robag Nisio Kim. Na at the papier free. I'm saying, Apostle saying, okay, saying, sending Anko and your big mayo. Share. Debbie. Chumfree Sanyama, M. Look at a Fodie, M. Yanko. So I will bet my friend. Obey to me a friend, Apostle 05595552686 0507690000. Fresia. And as a WhatsApp number, no Mr. Yap, and we have Fred, a WhatsApp or a voice. Fafaso, you better boy Eddie Amal Kama. Free Apostle 0559526805076900000. See ya. Now the Apostle Proverbs 13:21. Maybe some a trade do me and Sanchi more do you know Bako. Verse 13. Verse number 21. Yes, and by what is free? Oh, make us a free judge. Meet your Wadaruma. Many are your message in over. Miss Wida was your body in Shabby. Anko show. I never can say, Okasano content. The quotations come to me and pick. And we have say, after pitching, it will be a quotation. No, I think a boy. Mate, Obadi Aduma, Yuguzunga Cracker, a breading tea. I'm content my bread betiami. Tinia Simon so yasene. Na intimation and to 20 and Obadi and Shabby, on your Akuma Diama. Hello, but your team is free. Hello? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, Bajoga Safri. Oh, Apostle, Mr. Katapri Pandu. Michia Pandu for you. Hello? Yes, sir. Oh, Apostle, when you preaching about last year, my preface, me now and that year, my word, and the try to have a cover. And I would I had over the Casa Metonka. Maybe need you preaching for Miss many Jews also tear me da. Answer me, I been into me, shed anti fields. Trina can move down, Papa. Hello. It's in your canoe, I will treat him down, Papa. Hello. Yes, sir. Hello, but your baby is free. I'm a patch on a cassette breakum. Michia Brekum for you now, Livia or Brekum. Me patron for seminar Apostle Casa. Apostle Nakasa. Our pastor yet as a new preaching or the Maya. I'm a patron was from the Brekum. Ebi Brekum, your Brekum way school. Patron him faster. The patron will be good TV to see a patron Mumpia Brekum to see Yamame. Patron Mate. Patron to Bonare is here, Eba TV to see here. Mate, Yamisha no more. Onshira also when you are coming so dear mouth. You will be a breakum. Patch your TV for me fast move out to Sumami Wadaruma. Bono. If I chop on fan to Sumami Miss Ramoa. Hello? Yes, but good evening. Good evening, Bacho Wadaruma Casafree. I'm Pastor Fatal, because I see yours, Western of. You also living away, be or you also. I'm Pastor. Also for Pastor, there was a power, free family as Yanko Pastor, and we. Yanko point shop on a more on the cafe. Now, if I show you with my I buy into the quotations to be on my. But what's the quotations now? If I try, that's with my I see a book at Neza and ask him also Dino, Ninako. I just hope some say me can somewhere when you meet me the amount. You bomb pie, you say about the Aduma. You better see a better than and some poana, my MCF for natural or later no normal Bogusu. Tini Yasimo Monso Yasan, my number is 0242 327172. Kitua Biansa. Na yansu ya na ebrano ye ani ajabia to na omde egusu di amount because ye me mama church or later no de gusu kura
ya mabra me mukura obi kwa beka say e ba e kontam oba de ya we nshira bebre hello pacho di me ya kasa free hello yes sir pacho me di ni shaka pacho me kasa free ntoso me tie wada roma pacho me kasa free ntoso kuma tin pacho me pe verse na uti ya no Adam for verse no na mpepe ni kaka then sewa what's it there pacho verse no Adam for verse no na mpepe ni Adam for 13:20 Proverbs 13:20 Proverbs 13:20 yeah I am a friend more on TV set no why hello pacho di be akasa free makasa free aboso takwa living ya wasafo bi otakwa aboso bi aboso yeah pacho makasa free takwa aboso mitie wada roma wada roma kasa o pacho aboso bibia me show I try saying kamenya na slow so aya na me sanka eto de bia wada roma eto de bia na playback o ntina no frame ya wunyame o na timpese ma soro mpese ni kobi ebi otakwa mo mfa takwa line nto so ebi otakwa ebi otakwa boss ebi otakwa me no aboso ai aboso antu de fatakwa na ma fatakwa na ma no a o meche bia aboso Fodie da aboso nyame show o jira on suma me on yo so nyi wakuma so ade ma takwa na ma 055 20 62466 takwa na ma na da hwe egu TV no so ya obet mi afa ebi oboko so pristia wase kropon agoran kwanta to so asenkragwa ya obade ya we nshira bebre brekum so so ye o miss school brekum yo miss school ya Saturday bia o ye Saturday for yes Sabbatarians Saturday bia shia o obade ya we nshira hello yes sir hello da meju so pacho mo te say obade na do me ho ye hey da me say ma power da te pia me se minya utia ye ne no saka me hello kasa o me pese me show come na ta sa fio o so ba so ye dai me show mentias ye o so ba so ye dai me show I need to ana kwa sorry I don't know me abunu ne mo manso agrusun asore no inia manso if aside agrusun I'm say manso if an your branch on agrusun baby regional hospital no I told you we TV so who asante regional we baby a bell one no wa fa on number why Matida obade ya we nshira bebre onye wakoma so ade ma hello pacho di me be akasa free okay yes sir who kasa free no Pacho mkasa free second okay tag radio question kasa meet you Pacho sana magana lokwane kabaya nka obete ogwazi ya wese Anko for now magana nko etise omufi echechi suma bakan mu ne na maba bro na atame no wa yeso Juma be na de bremi Matthew be dase hello pacho di we akasa free hello pacho medio puku makase free takwa tamso takwa living ya we bi wo takwa about the area also meet you pacho medio puku na ye tio cheche na papa sisi ya TV no kwa ye hwe any other thing apart from say very good ye betie WhatsApp na ya bobra na me pacho nyame nim ni yen benche no so a ye wari nche ye no
name Baba on a wine chair. Da Ayape, Embracena, Chumwasam, our Imasam ye train. The son said, Bibli now or Kiki, especially young women, Bibli or lucky, I will you into Tiani at your son and Banus and 2 pet times a bitty. It has you and young coupon shop. I mean, support to Baba. Your bone pies over the air, Duma. Or the home way by doing any diama. The topic be a baby a bone pie. Tino, a brother swan. Our end is said, I don't know when Jeffrey to uncle and a to be the Achim, we should hear him, or Yanis said, if you are to know such a machine, we should hear a chin or Kam Kai. Hello, but you did a free. Hello. Yes, sir. Hello. If I told you, I got free, make you so bang what is Samson. I think you are that muscle. It's you. It's you. Hey. It's no other room. Hello, but you did maybe I got free. Shalom. Yahweh, shalom. Pacho, you made you when he says you mafia. Meet you, Oima. Pacho, now what to say? About another memory. And the body has to pa Yamisha and Chetra with their brain. Amen. And then near Shefe, body had over brain on Quadism. Amen. Not down Quadism, the end of the TNM main and crash. Amen. And see it is free hole. Amen. Here it was if you free, so we are dancing by your call by in Musa, see a show, see be down quite just what he. Amen. The inevitability, and then I miss also the abbey. Amen. The travel my biggest name, Pastor Chemuna. Yes, actually, now the news of the film about the other baby. Amen. But so, now men come and then quite just someone to pray. Amen. Obadi as you also, you are AGYEMANG. Hello, Pacho, do you be free? Pacho, me didn't question phone. Was he? It's you. Pacho, Casasi, if he has a camp. Hey, I'm Pacho, I found the medium partner with a say. Me say, Moy Gidi Cocoana, I say, Abby. Driver is a Dravico as in for suit. The person would be mine as in a cropon. Mati. Mati, your body had my offensive for Sulina. Mufasi for Sulina into Suna or far. Also for the Babana, young one, I may be to a farm while your body away also. Hello, Pacho, do you be a free? Hello? Hello? Yeah, hello. Pacho, what are Macasa? Meet you. Good evening. Good evening. Meet you, meet you, fat TV, so TFL phone, so. Okay, Apostle, good evening. Good evening. The family, Cordus, Cassandra, and Tasmago. Meet you. I will leave you our Apostle Matthew and Apostle Majua. Amen. Amen. About the area also. On your Akuma AGYEMANG. Mimi I will leave you our Safo Konongo Omushia. Tinomadi Namani Negusuno. Mumfa Muso. Asim for Sunama Bedaso. Timumfa. Fa Asante region to so. Hello, Pacho, do you be a free? AGYEMANG Samanka see Asasco Junction, plus BB, Cabri, wa mimi ne bia woni ehia. AGYEMANG Samanka see Olivia will be a draw. One in Patemo wa with me aba. Who quest Samanka do Samanka see also call Cabri. And I say Asasco Junction, plus BB wa mimi ne be ehia ho no. Hello, Pacho, do you be a free? Hello. Yes. Pacho, me didn't invite me because I meet you. Pacho, my money Jumao. Me you so antivida. Yeah, so what seven media, Yamishirao. Which house? Na akola na o tunu yakupon mbo ye ba ho dai maye
Na akwara is ubani no eye damfo and there say wo de wo fi. Wadani akroma. Wadani akroma de oba hu fi on ko rough. Aye senya nkupo so ombo yemba hu ban ema ye wo. Ebi bia omo be ko bia. Oba de nka mo why no hwe mo so. O ka wo so ho ye da wa se. Amen. Ehu. Obanu hu no pefo say acrobatics. Wa ufie nya de obi ko kese we do I need any perfume na do de de hinta o de chichama nkola wo school be de hu no we di adanse ade ma ye no suma se na pie hu na mu de a na ye hu nyema nkofo ni suma se no ana tete kro bebo mpa ya ma nipa ti so wa chene so so nka no kre ene o dere chire nipa of eni so. Hello. Yes sir. Good evening. Good evening, Bacho. Did maybe I got free? Bacho, Sammy calling Sawam Kasafi, Akmade French. Meet you. Bacho, we two featuring Pana Atoma Fomaso and Pa Nyagro. It was it. The Bia Mitio, ya Jumapa, Yangopon, Ishana, on your Pessina Banada, Intimifa, Asami Man, and Swin, Chine for Mobra. Amen. Said the young Yellow over Genim, Yangopon Ishao. Amen. Hello, Bacho, di baby akasa free. Ya fa be we ne yankwa ma no ni. Na omuso. Apostle na min shirawo. Amen. Ya fa me antwi becha nkasa free abu akwa choko Fodie. Itio. Apostle na dia akwa yi na when efia impolo wanya no we se no be ni die na omuchi o wiase de wiase na kwa apostle anya kura wo. Wiase no na ye ni afemu adwene ne hu anam yesi etu. Nyema bi ba na ni. Da ba dia. Obo by say oba di be hu mo bona nkoto so yamaniem. Hello Bacho di me bi akasa free. Me kasa free manson akede. Me die wadaruma. Apostle me Bacho mani jon kwa FM kwa na champon. Ba me da wase. Na de bia me tie wo nkyerɛkyerɛ. Na me se me nkwa so bia. Na me kwa so bia na me life for we see no man kwa so ni bi bai me ki un chechere na ma hu se me pe chechere amen chira kwan ba me ki wa de bia na me ko baba shop bi ko yimiti me ko bia no na o yi wayi oh ma mi hwe wa timbe sechi mi TV ana mi hu na mi hu se ese mi hwe na ma hwe wa mi timi hwe wa yi no da makonya mu wo mi holo a ma de echi wow amen and then my fra be na otwe ne me nya o ba de echi so manso ha na me pe ezi asem kra by the church and who said a sumbi or a prayer. Indeed, so we to be a man. So a man to West Man's actually. I would own your school there be my member penny for Abba. If I just say, you know, so baby school there be my why? Why, when your school there be my pet, you ever on your baby? If I just Fasante region, may be a Asante region numbers now. I found Fabia, so for your Fabia, watching about no aqua. By Asante region numbers, Nina could Kumase. Nina could Kumase. The Chaza Ofana Mana, Unya Fape, so for your Befana Manibiano. Thomas and say, Apostle say, Omra Mary, which they quite into Obabanama, Aqua baby or Yanka Sari to one among Maba. You may say started campaign for Museum Bet to us, you know. Now they are callous and only say, Missy one as my father also. To baby be person me will be honest, I'll be unprepared. No more baby my 9 vanke list on that intimate family. Tia prepare near as our second week feast as I bet to us. About your wish, hello, but you maybe I can say free. But if I'm calling. I don't know what's free. Because it's free, touching mine. Touching mine, living your baby or. But I'm going to free, touching mine.
And I make sure say Techiman so pass on be akode bi what Techiman. Let me say, and then as a course not what you say. Name a form, let me say. Now, what do you mean? I can say, and I know be na kasa. Hello, but you didn't have a kasa free. Techiman ada ono. Kintampo Techima ho. Ponla free sunyane free we ko nyina bechem dua nkwanta kwa bisim ekwa toamwa kofie pray everyone saying ensu atre ko brekum ko doma ko wenchi ko we living yawe enam ho saa ekusi sampa ye wodrobo ye sampa obade ya we nshira bebre. Amen. Hello, Pacho, di me be agase free. Hello. Amen. Eh? Hello. 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 Pacho kasa wada ruma. Hello. Me te un kasa. Yeah, Pacho. Me kasa free sawam. Insawam Pacho me te wada ruma. Pacho dedi ka nyamisha wi kwa. O cheche ama me asisa free ti be duane o. Otimi se me ya branti ametiso na. To be dika emiti o cheche no ama menya ba me ho so abrabo. Amen. Menya ba me ho so pa me da wa nyamisha wonye okete. Amen. Onye okete pa na de bia no omo apomudin ahodin na otimi fa sem nyamia temne ma cheche ye nanti ayi so. Amen. Oba de so hwe so no mo wa na timi firi wo Fodie mu na before beto ne safra no wo di bim di akọ enema nketinketi enemo no ye di for enso ye nim. Hello Pacho di me be akase free. Hello Pacho medindi ya buadi me kase free achumfu ase wase Pacho ya misra na onyo kese deseli ya chire na debia ikiru kakra di tutu ya namo. Amen. Intiesre can pray for Messiah na second one here by the actual of was any actual European term here by the yourself to fire heavy. That is in your chefani. You go so as you bring your school dining be another dinner. You don't know what. Very good. Yeah. What in shall be brave on your Wakumaso dear mom. Dear prepare say. Bantuma yen sanka mon places ni nyina yen saka de gules so anefe ebanyege tim na atom bwa hyehyere nyina anti mi se frɛ ye kwa ti e bomba so ba de be hye no wen monyama mai nye fe na me beba krom wansa na me de kyin akɔpɛ baabi ti ye pɛ baabi to start kra ansa na later no mako oba de ya we nhyɛ bebre. Amen. Hello Pacho odi me be aka se free. Shalom. Yahweh, shalom. But I'm a Catholic castle of Anko Bruquanta. Okay. Papa, Yamisha, Amen. On church Rama, Babia near Wa, Yedi and Sabu, Shum, the Guya Pumpum, Cassaja, Oba, and Okonko, Dimuna, my young the quarry woman and ne, a king Yagan, and ne. About nothing. Papa. She said, one church in here. Our boy, again, is removed with me, say, Nami, a band is sent, and me free a hop. Now, a holiday, or one church in Yanyasam, one of the Assembly make free, Papa. No. Assembly Kamakuma. Very good. Assembly Modu. And into a message. Emma, a cat is Baku, a car cat, and then, Memphis, I did make church and on Tia Siena, one didn't take me, Chimmy, Mammy, a bass, answering. I'm catching it one out with the name of many beba. Now, meaning a message, but the man's own follow. Link via Facebook, need to be via Miss Enemy. Senever almost so the follow, no matter what I'm nothing. And Papa, Yamisha, and a broken top wing in a child. And the Mijimun body, I wish I'm in our Fanco, a broken tough for body. Okay.
Yeah, we shall we pray. Alone patch woodin in it, baby, o casa free. The family no penny Anko Amanani Tamnos. Hello? Holly? Yes, sir. Shalom, shalom. Yahweh, shalom. Ebacho, Oba wisdom in the Boaka, Kumasi Boaka, Tilanino. Wisdom, Oba the Shabby. Very also Oba the Shapa. If I done it, then I child the brain fat. I am unwedding. You know, even who know about the announcement with the one, I won't say in fact. Now, Bibiana, you know, in fact, now, Bibet, Sabri, Obadi, Amaya Babi, who won't church, you know. The Mesran say, but the Bemo and Woodin, Adani Denina, or this adjective, we have my Michia, a book of food in a mobile wisdom, and I make a say. Amen. Pastor Mensa, and I, Pastor Chain Pacho, also be church and winner, Obadi Shamina. Amen. Obadi as usual, on your Wakumasadi, or this year. Hello, Pacho, did you get free? Hello, Apostle. Hello. Good evening. Good evening. Because free SCC. Meet you at Aroma. SCC here, I Mumma, I you say, greater cry treatment in this campaign for me. I mean, started once and be after so. And we SCC Buhan Munina, Berry, Munina, Edina, Channel. Yeah, Bompa body at me, you go super baby. Apostle. Mammy, I call on us now, Cano. Yasam Kito. You see me a teacher, in some apostle, a cocoa school mono. Wow. They say, Abu Fraba ko by. Or catch them, madam. Nyankasa between me and the pro, me a bosom. Also, and Yasam Kitwana Mikacho. Me a bosom. Now, my feet bad in it, or any way you chase you. Now, bosom when I send me bag him. Now, me want to call one day better, so now the only mini papa, let me yatro. Apostle, I call a yadi. Ya friend is up to you and an essay. Listen, I say, madam, I dear way, me meeting at ya sorry. I am sorry, as I are re. Into your walking, and young one. Omo de tia sorry, one of the acquisition sorry in name. Back with you could be out to madam a compile. Or crown on your base for no in a match less often. Not often no the children way a base for my chiwi, about Fran again, I into school a teacher for you, woman, if I'm a teacher. Now, man, medium and pie bonity, and someone back catch them now, so papa, so Miss Maker, the only wait. Oh, bound back catch them, you know. Maybe pie bonny say Niagro. Into just a chew want to say a giant. A chew want to say mine. Amen. Now, Opin and no can teacher for Mumma Pie Bomunia day. Now, I know which no money, Mumma Pie Bomunia, the teacher for 10 years. Now, near my Berman and Aqualite before to look of fresh mine. Or some Madame the Queen, and an Anko. Your coy and Papa Bear, no, I'm a bull. Or bed da by him, and what kind of pokuno. Aqualak it all. Before. Then I'm not look of fresh mine. Aqualite, Edina, and Sana Diatonoso. Your one up or Bobby was it, Papa never watch you. Nobody in office, nobody in Paibogunoso. Indeed, Unqualano dear. I will find you very careful. A teacher for you very careful. About the cross watching. Often by a shame is the among Muslim goose. Never watch or any. I mean, Yahoo Boaba. Mati, Mati, over the account, no yours, Mammy. What is you? Wow, teachers, young Bible, because I could be a mono. Teacher be what just and maybe I say you never could be or teacher Banga Wombro. Brusa, what teacher be? Teacher Banga. Obro, you, Papa. Teacher, no, teacher Banga. Teacher Banga, about the one about Otias. So, so idea, Jay. Teachers, yes, somebody always saw Fanus and Woms. Because I call away, I would timmy too fast to say. Also, teacher be more, maybe one I got to. Teachers, some mum pass or partner monco. No man pabo in Timmu. Mampa bon Timmu Park, whatever I and Tiano. And I will follow some more Cosco, Mum Pie, my woman. Or Pomba Pet. No abonamon tum colano so for. Because I could be one more the Akola way, your Muponum could be as no, yes, I am away channel. No, we no copy banji for be Muno San friends who am now. Above say acrobatics.
subject no. Because we are in Kuala ni bisa dia. Omani so chichi na. Na niema bi won ma me yese wo say pastor Chiwa edi no hema. Omani so chiefo ni bi won. O so ko hu say pastor Chale man bi na mi nya bi. Obadi ne kura ne ma o. Esro obadi awezu ohun yemo because ade we no de am here say Nyankopon nim sa ade no le to Israel mem say mo obi ubehunu sa ade bo bi fie pe. Mo ma ne ntrase because onim say obacheche. Since they born one trans you. Because anything na enam science na nkofo ni yensum ase no. Yeah. It is a PhD dia na sa akola kun na ni edini. Babin. Because I deal with power in the physical. No be say papa na dia na ohwe mi. Papa na dia na minti e bi say na ohwe mi dia. Akola dia wo tu awie ketekete. Bemme tu awie ketekete. Yere. Uremu. Yes, I return to no uremu. No ano. E peja no. Serious o kwa. Baba na gu fam no. So why o buy your uncle no a odi afra wa chemu amani bi adi tu no adani akroma chifi o no ho nkokọ ye mi say family no mo tese we busu because no mu atade a shere nya papa ye say we say na ye fe na mpa yie honhom atifi o ade pa bie ni obetime pie o fi be di munya sa we I say the any fe wo mu an tutu no tutu no die wo mu anti se mo ni bia no wo di bi we say ye hu o you say abayifu abakurom mo sikrom sikrom ono ko no wa pie frim ko roba na ato fam no ayira ko say yankwa manane oba de Huma mobo. Amen. Sano mefro visufu apambire. Amen. Obi hwe me sabre me so ngo srasa enko no so. Amen. Deliver uma free to me apambire mu. Amen. Wuso to me ahoden emfa ogie mra wo ma. Amen. Ma mama ma so nya de nchen wo atamfo. Yes. Me see baba wudi ade o cell phone sa de o. Ma musra emedi hene wo ma so. So abofo woden fo koje wo ma no mekonye wo ma free to me apambire mu. Amen. Me see a che to me e wo ma so. Hun kola mobo. Na jin kola free to me apambire mu. Amen. Jinkola fitu mi apambire. Amen. Ne free apani eko. Ira so de makoye prayers. Ayo papa. Jama sira se maami e. Anaju bia fansa to ba no so. Bompa e. So oba de me bani pie ko school. Nim to me on na akoya pama ba. Na start fani wura mpabom. Because akola bi wo no mo a saa niam we betime attract no. Because I say, because be ye body yen so camera and sini basuma, Mrs. I no credit. Yen so camera massa. Wo, niti so wa kuku draw se me tu chame. There be emu orem. Papa. Emu orem pa when you find nkabe chichere no. What dia when find nkanem. Amen. Hello. Apostle ko itia pa mama bigel oya de ahwe papa so amaye amen ogusu aye fresh boy said that me can pass over na se no pastor Chei pastor Mensa ya da mose na boafo ne adwumayefo a mo bo apostle mo call campaign kenchin chikesie na yesan so de annual passover busumi ya ye de beta to eya doye ankasa ma wiase na hu se ye wo asofo a omo edo enipa ewo nipa ho adaje eya adoye said they are trying kano apostle ye bo abaso pa wa ya de wate nhra ana yesre obade elohim yawe so fama okandifo or that living yawe asafo nano ena aboafo ina ana asafo maina bibia uti bia Nyankopon hra afi so apostle ewiembre ode kokobo ene ensempa no oguso etretre o chechrem o ma je se
teaching no de obi atia na nipa ne ni agikeke ade bia so ma nipa ni je no eje attention because o hwe bibia na o tie bibi na sade no ehuru akoma na se ade ne ebufu a enche na wankasa kura watu akire bebi na mo bibi chese me hu ze de amenka no but oya de o teaching na de me tie na me de sorry me wadwuma chese nipa bebre nya me nko apostle koso aye adwuma na eta o chi wate na echire kura de me de twa to ye se nipa bebre na ogidie wo asofo bi a benya din ebenya ahode na omo ade orehwe omo nanso no omo disappoint omo wo de Yakupon ma odin Yakupon ehraw nanso no said ya ukọ na ukọ no bo modia na yiye ma why me de bia me bom pa ma o de on disappoint e da why said ya no mo yiye de amma eye osom no emu ya agye bi mu empeso mbekwa sọrọ bi esan de asofo bi no eye ne omo nsem keka ne omo abrabo ne omo ne e bi no twinipa bebre fi Yakupon ne som do no mu nanso no wo gina ho de obetwi domin na omo a etitito na be sore aba living why and was Oba David Korea. My name is Andrews Echiapa. The America church for na for say osofo bi fumu a Yakupon fumu Debbie and this one na wapa ba one side Nyamsom de edaso yes to be some bebre one man who di obi mfon so achi na odi apanya me ah Mr. Bebre eni ni pe bi mfom so achi esan say Judas Carrot ofum ye no asuafo du mienu na mfom angudi na chi bi enti no mfom so de say obi fom a enkase obi afom nti won o kopanya Yakupon fi suro me ha o de bi onya ohwe ti mesre tie for na refo say Mr. Bebre prenaje okrampa if you be from so one case men so nyame biom obi timi kasa eh and the sabre and that's one wine nipa Yakupon ayo oboni bi aye ti men hwe oni pe bi mfum so e ma nkoto Yakupon ye den enjene oba de nhira bebre no hwe so onye wakoma so ade ma hello Apostle AGYEMANG we Eva ba akushika manyamin slawo wunyamana wutije nyamana wuchleye. God bless you. Amen. Agu. Oh, wow. Michia Eva. Oh, Michia one ukunyina, Michia nkwala nya, Michia US for nya ya we nshira bebre. Amen. Ya nobody ya wazi. Ya we nkwala no so mame. Hello, mpacho di be akasa free. AGYEMANG mo diaba Apostle Philemon AGYEMANG no diabo ye odiabo AGYEMANG mo diabo hello nyimi ya wen nsam papa no odiabo Messi Elohim yawe otesuru papa no wedwa ne buafu adan asofu na osno da wa mama kanen nsam no asofu no ben sisi awina ntumenka nemom wode ayatuntan ibiluton yesu moja ibiluton patentakra obiluton woti atani ata ejenkuton mi na wo ne yesu moja kwanchere do adoso Ghana omo ya nda milk tea milo sugar brodo mo nyina wanya na waso dem so mama obade elo nyim ya wedwa papa no buafu peda okraba ku bia bayire ni nti ewiyimbiri wasma na kwa Apostle Philemon AGYEMANG no waka chese wakwa mesrawo watna bench na che ejuma ne de ma che se ne ne suti wunnuanom na wakwa ya no untumi nka ton na woton nti Apostle Philemon AGYEMANG say obade wo de fa choice no shamensa no mom fo konkro ne shamede ne metuna ye ejuma no ampa obenu obebe gina ku kansie no mu wa kire wo wiasa fa ne nyina ne se ono no onka tunton fo no ho ono mom no yesuma ne do ombre na omaka ntono na wie yimbiri okura wiasa nyina franka no Apostle Philemon AGYEMANG no kwale samna ne no kura okenti omama asofu nyina fa no hotan
Mon campaign was so I can't. Mon yampan with social media with the dinner time. As so I can timid in Sudan on the day. Turn off on a 20 on 20 bidja. No more Macan or Baka. Or Gudul Count Quajisamano. Wamayata said, no body on you, I was Smano. Or cow by the assam, no more mutton. Ian on them with me, I met the mobile empire, I make a there. Anya sasa bon se mu difusun sumban sama ne bana anya ne bana obeka apostle Philemon okwadna no do no si Elohim ya won twene buto okra bi na ba sa ontutu nkonka hyem krom commander training college bi podcast na say the originator Bible decoder Bible professor the dynamic ekani na aboma na etie Bible nkasa apostle ngri Michio body Yes, over here we now. Hello, Pachodi, baby, I got free. Mintu unke you adaruma yemfa baby and 7 yembo. Ebrenaso, ebreneti almost osignami. Yebreneaso. Beneabi. Oba Crementando. Kasafi Agona Bubikuma Central Region. No bad deal. Blanche and Ambikasi. Apostle Nempese Mbisase Concron Idmaben Nibutaben Neye Asora Amiko Concron Eba Na a book Nkrofu Asodan a Pempimo my bromo a bruan were 2 Sikufi or the Ompel was on moon. Tabanisa now church members in ya were to Mokufino. I say Ukta, Mintino, Omano Casabu. Apostle Mrs. Chasam go to say Utum or yes, Agymano, and I at saying, and I won't some go pregnant say no go by because Mintin pennies them that. But that's I come home, why? I come home in a TCD personal race them on one is a set to Bedford. Me. Nisa amu grow be pamuni papa crofty danu eja ba ifo ngo amamo ti dem honum na ngwazi ade na mo ye no honum Holy Spirit nyina adwuma no so be transfer dem na oti esi ebi nanse ba ko bi obi frame so timi holu yes oh yes nanse obi kwa so news so about dem oba dem empower free off hey na nyango power ti wa jabone fo no Waholu no aso no akwato na atwene ho wa abadam ho no ode obade aduma ye be teach about Holy Spirit and bad spirit ni ahwe se ho nkonkun no tisi dem ho no motwetwe se kaya isi ba ko timi tobo Holy Spirit ototobo wa so dem na seven prediasa oda ne bad spirit obeto de I am few atoms in our daruma. I am free Yango Holy Spirit want to tobo us of the Holy Spirit now started to tobo on Yango Povina, Bass Pretty Rawa. Then obey. Yes, you can obey Chamo. But your I saw the Biom, yes, I know Biano. And now betting whom your boss, your friend whom I made. So be new top one more young woman made do top. No music. Now won't be any was of so be one is like can be made. Obiti banu a trans not if I made demo, no, ya the most new demo. What is 20 minutes was wrong? Obedi or down. Asamo Munya, a bad spirit. A bad spirit. This a person good quotation. Yes, sir. A business topic, it is a wood team now in Namsa line more wrong way. Now one first half 4 year way, Anko. Yes. Titimusa. Tidem one ma, de bia won't be one some car. Be a so be so dear, no. I want to now some de bia. Yanko, ye dear chila. Aye. Sound some dear chila, the problem, baby. Yes, some go on. Holun Crawford, Debia, Ura, Impel, Coffee, Sa, Tun Crawford saying, Bad spirit. Yes. To them on Mojano, you know, from Tabai.
Lady Obit my was sorry man or a bad money actually. Kunku ras or them now. I started bronco of what. And yes, Tissikrum pa. So for one was ya doing here on money that. Debbie. I can see a dear topic number. Mood. 5 years to see. Yenny the Abari Yanko the book of Job. Yes. What do you Job chapter 5. Verse 27. Verse 27. What's a share? Yeah. Where the church apostle quite my body na mesuma bori. No the ama me some family wiase ne. Say tie asem na ba ne say hwe na wo Fodie amfo anko wom. Say tie ni. Usutie na hunufa. Huna fa wodi wom na hwe ne ma wotosi no mu a e ma wonko difo. Na ba pribim de wu. Owe di obi abewu na bisa say wu odi em because nyema na wotimi sa abre mu no. Unya yentu a wo ye den a wadi bone awu. Yes. To make sure say obetwe wo free mansa yade bia bon udi boni bi na yade bo wo mu na so azakra wadwen o sa yade ni mu yade ni ti na azakra wadwen nyankopon fa nchew nti twere wo free mu na nkofo ha amra wansa sa bre ya obi anya lori accident na ba ku yetwa sa bre odam pass masakra madwen adwensa chie ni ona na atwari nti na azu ajai no because the udi boni ni mu na enantwa no yede e bai Transnet bil kwa chire yie pa ma wan di misi me ba be chire mu yie pa na abete ba bo na se adwen sa chira ba wo bra wo nipa wa free body nim ansa no how bi ba dia na ha na ba ansa asem adwen dia ene adwo yi because sabre yi a wo dam pa so wo ntimi comment na onse ye mo mpa ye ma na wasakra wadwen awodi wo a kan sakra wadwen ye tinyango pa so mpo body phobia ni wo no pobody phobia na dwen sacha enti sabre wutiem the book of Ezekiel Ezekiel chapter 33 verse number 11 o se catch one say o se dia men kanchra man say nyina ne say se metia se oba de ya waso wotia say o se na semuni ampara opodefo wo nya dan anya ne fe ne mu so be say fe na pere so nipa wotia sia wan wodi sanfiri ubane ho na wanya nkwa e na babo mu etima nya dan anya nkwa monsane eti obi ansane firi mu obi ansane firi na kwa mbone ho monsane firi ma kwa mbone so obi antini firi bone a wotim adet na mu we adet na wo fa nipa ro Ghana voy. Mundia. Tomana to di nugu. Yes. Ansa no wafa. Lokulim. Nene wa domre. Yes. Oba de nhyira wo. Amen. Asa na ba wo nchen. Yes. Emfa nkwaje emra wo. Emmo ana nanti kwa fufuru. Amen. Na mmoa wo. Na ans no beto nsa afro no wanya kontapebu. Yes. Mena mani 0242 32 7172 kitu abi enswa. Person sponsor nkwajesem a. Kitu abi enswa. Na de aboa yen. Boxing na meba could be to gloves asha mensa me mesen ko Holland na me ko bebu oni bi na mpapa na ni ase yes nyi skani Ghana memwa no ka no ko nya boafo me ban na me se tonton ne ma bi a ko bisam se we ye de bibie ni wo ye de Nyankopon so we firi nchen eni agyensa kyera yes e apostle kwa nyi miracle times bia o hwe de me wa na me de ma we agyensa kyera yes ena hwe na chiri kwan nipa person otra bonim ne Nyankopon won breakthrough enye yeda debi and trouble nim breakthrough Nyankopon pe wage sachira but omu ni say na open na say so omu say nkofo mpene sa on fa dwe sachira nko hwe Nyankopon achiri kwan wode mama ne mahu na echiri epe etuba nya nkofo bi so abo sa but na won kwa waton oba de nhyira wo on hwe oso na sam na ba won che fa dan kwamro pastor mensa yango yo apostle living here with us for nhyira bebrebe odofo ya wo nhyira so so ahwe nkwajesem dwumedi abedu sam pempen so asam na ba won chen bomodi na Fodie na ube nhyira na me ka say living here where your branches bebrebe aba na ya update mo kakra bi na brepem no ye ni nyina ba be good screen so aye den amamo ye ko eye Ashanti regional branches no a ebi no ma ebi abeka ho living here we Konongo ye Wodukum educational complex eni Yamoa hotel ene opposite e wo Konongo
With me after 059-733-558. Saransuna living Yahweh Obogu DA1 school. And also Asante Memo. Saransuna living Yahweh Kenya Government School. Yeshemo Ewoho living Yahweh Manso Datano branch. Ahonsu Yewoho Manso Odaho living Yahweh Yewoho Pankrono Yewo Dr. Amwa Hospital Nechipe. Inside Prince and Princess Academy, Square Friend Prince and Princess Academy, no living yawo yawo Saransuna Asante Mamponsu Mensa Sahini International School, and ho ene yawo living yawo Prabon Sewia, ye living water school and edi ushenimo nemo shanen so numbers me and shanen so Owuo Ashanti region baby biara numbers me and so na frɛ 0571 330 530 0571 330 530 and a 059 550 0007 and as a 0241 212151. Saransuna Asinda Mine, Swayim branch, Asinda Mine, Swayim branch, and so living away your fraying a Humatufu is 0545 364 999 0545 364 999. Saransu ena Midu Eko Aye living Yahweh Osiem Osiem Leosiem branch no so yawo Tender Harvest Preparatory School. Tender Harvest Preparatory School. Ye new Roman school no. For 0241944534. 0241944534 and that's 0248 421 Saransuna memory nebia yeshemo ewo they say living our munshano so one year what background in nimpotemo munshano so emaye they say no background living our background ye wo background Vision International School JHS I want to say ye as a teacher could be JHS and they will be any a one a walk Grow Hospital Nechipe and also with your friend 0241 944 534. Nankasim was living away Nankasim Wisdom Experimental School. Wisdom Experimental School and as at that junction teacher manti school who can also be a name but what you say quite fun the same number na afi slow. Baby, awo you made the biara. Who per se asafuni bi eba baby awo men ha ho kra men ha high. Fre number biara was screen so number bia we be so be the fana fre. Bo kro baby awo no per se mi per se asafuni bi eba ha na se bi wa ha. Kede mo Kumeni Junction. Yes, Kumeni Junction. Yeah. And that screen is on. We screen is on that Asamankese Methodist Premier B Papa Sasko Junction Cabrewa na man nego remember there be a hoye butu baby Achimachia yes Achimachia so ye wo hono mo the bo won na friend na baby o screen so be ofra baby o bi ano so ni bi o mama we bi so de ho a ye be mo de ase na suhum ye be ma e bia ye den aba ho so ye suhum so ye wo suhum ye ben ali e friend say Mochilima Junction and money di obi anim what he has here, and you tia, and you yada, a conacra so and walk on I was so home and so fun and be also be here no. Ubusa ebe kai afe, maybe all man on in our here media, Mr. Fire main WhatsApp number no 0244 183399 0244 183399 Ufa number ya country kwa uono upese uniem ebom sumwa udi WhatsApp ye yenu bedin kita hu kama ama wonso akoma ato yam afe Mr. NKWAGYESEM about fee kitwe bi enso aseri apostle ko okane de biara no ba empenifo se de ofru de apa na piano etu hwa nsempa eti se ye a odofo de na wo 23 mrantie me me see ye papa okon agima wo ba mamba bu no emebu no ye generation we are so lucky to have this noble man of Yahweh. We are so lucky to have him. Etu ya brantie mi so super better no je twaso na fa o kakra no fa be so botu NKWAGYESEM na your life will never be the same. And 0242 32 71 72 0207 211 337 kakrabia obi be support jumedi bia no fa support na oboade obi hira obebrebe yenhwa manoni yenhwe OKOH Germany Hamburg amanoni ya branches no so no mimi ne bia o screen so e was so Holland so two branches na pia obenya English for now nya twi for no living our English service and twi service ni na wo Belgium Holland
aha Bomodia no fa number be screen so be Belgium or France or London or Hanover Hinfa just say Italy US of A living yawe ye number be body in shroud Bomodia assassin panel befa na we di echire order for na boafo mi ma enkrato kakra niam enye niam nyina na eso a hyene nso enya de bia na eso a enu ntina manso a heba afo se ya de enya depend hwe na wanso a tibra na ya de eso wo no wono munye den ensiew aha enti manso a heba center ya de bia ha wo ni pedua mu no mpem ahifa omo si fa bedan wono no bo ade befa wono so aboa wo ama wo so wonya wapomu den enti manso a wono mo nkrabata pi enu an so befa fra homatofi 0272 0272019917 and 0503528011 and 0549648362. Here empenifo bu baby say wa ma wo yonko antwa nko a enya de so betwa den edu ni senti na edu heba clinic say omo de omebo ama wa den watwa akwakodu ama wa yare sa wo hwe no wonsa den akoka enti edu herbal clinic for say yade be na titi wo free na yasi kusi wapampam. What is your problem? Fabeda wonu mo e na wonu mo emwa edu herbal wo mankesim kaswa na boliga so what you see fra homa 0243989368 and 0201044221 sarasu na tresa mu si bisa na de be mawo ni senti ena bisanyami herbal clinic so won so bra be bisa na wo bisa wo mu de be den wo mu de ware san ebe dom wo bisanyami herbal clinic is for see ya de be na etiti wo free woni pedua mu ahifa ya de biara wonom ebeboa wonom so wonkrabata akimoda kasoa eni bebrebe fra homatofi na won so fa won pomu nsam fa koda wonom 0241840809 and 0500297969 and 0246906382 afin we a company individual businesses wo pese wo di we dwedi nkrato edifa dwumedi so akwanya na edda ho so what you see no one say obefa a friend is 0244609545 wo friend number ya ye betwetwe nkomo kama na ya bo we dwedi hu dewura ma na wo nya nsampo na wo de agi obade nhira wo se wa hwe nkwagisam abedum pempeso papa okun ya wo nhira wo maye merasi pastor mensa pastor che obade ya wo nhira mo nyina onye obi akoma so ade man obade nhira aboafo a omaso yasene ma dwumedi ekoso eso obade ya we se onye obi akoma so ade man kitu abi ensa kakra na yede boa kakra de epegya nkwagesam ya ma na manfo ho yirawom tibesira wo hwe me saa be no adwe yo se bia nipa dodo na hwe me nti onye obi a na boa yen nokora ni eka giro nipa hwe me de omodoso nti no odi wadwe mbu ni saa de anya nka tibesira bebre nti kitu abi ensa boa obi saa be obi hwe me saa bre ya a wo ya yira so hwe pass over yekoye no a adanse obedi amro baby be dia dance also waboa wakọ operation nyina aba with the one they may ya to so akiro but save will be life yeah easy okobo on the ganga man so on kopium we ono ye panyin we jai na so ba dia adom ne yetimi preach na amro ba panyini so asaka na dwene agini atuo bi odi ko we nyina guo atu na ma ba boasu hey the Bible use word be akiro the book of Job 29:13 verse 13 also been say do oyayira no inshira mna wo so what yes boa na do oyayira ni inshira mna wo so ne emfa kakra ne de ko ye de boa ye de support kakra sa ye kasa no ye gi obi ye sani obi na nyankopɔ ya weso te so no ahwe say ho na boa apostle kwa mama ne betrans akasa ma ye time 7 crofo yi obade ya we inshira amen onye akoma so ade amen asam na ba won chen obade ya we hwe so onye akoma so ade amen bye But in check is if man so I have back clinic the bro. Bosu ya shasi. Ye hwe patient bia. The episode show say 100 Ghana